boafo ne hwan a obeyi dade ama me na o se me boafo ni nyame nti wo de me nko de besi bia na beyi me ma na so nti omo ma me date say me mfa mbra emeyi dade no na me se mate nti me koye no me dade mu me ka kire abusuafo no me se duru ha omo be gigi de omo benya no mo de ama me ba me hwe o ma ho odin na omo ntimi nyi enya ni nyina e ma me nti ehwa pe me sori a TV ene me bibia me bom paye wo so me ye bibia nti one day me hu se HS ya tweragu ho amose okunafo asem eti adwen ba se me frɛ ya pen manager ne se me wo faase wa ware ne ukuna wu me se me pa cho da bi no se na wo haw ne sen eti me bobom me haw na so pe na se me wo faase se ye be ye sa emwa bua no nti eduru ho pa frɛ me na wasem yi de e mmobo eti o ka kire me apen da bia me hwe ni nti one day me kwa fato ho apen me hu se omo yesa den me frɛ na ape wan opportunity an opportunity na omo bae nti omo bae no me da omo sibebre HS omo anja me na ba ko ne de omo aya ma me nyame nhira na de ehye ne mienu na dade ehye ne mienu ba ko ne de HS for no omo aboa me ama manga na fo ayi ama me ama hese mitimi gina so na nche na ba ko na aka no sese ya no na aka no na mesrem mo boa me na me nkonkoyi na me nye free because na me no so ntimi nya adwuma bia ntimi nya me ho hwe se me ka se me ye bibi gidigidi kra na ma ya ase ani me sisi ntimi nya bibia na mini mami bia okogina ho se obeboa mini papa bia so a okogina ho eso obeboa me na mo saade ni ntine e mami kokofa obema na enya madwe se mi nkonkofa obema mi kokofa obema ene ne woye menene woye no menene antena se so ne ba no ohwe ne pa akwala no ohwe no nti abeto mi bia oyare ye na ye de ne ko hospital no eduru anwumre ne ye so okwaje ne nsesa e wa abonten nti okwaje ne nsesa no mani pie no okobo obi pono nipa ko ne bie pono na ape na se kromfo no mutugu no so ebo no nti omo di nnua bobo ne tirim ane ne body nyina ana omo de ne ko police station nti omo de ne ko ha ye de ne tumu ne police ni ne se na so ni pay plaster ne tare ne nsanwi onye obi oyo kromfo no mujano to mujane sa no omo si ye jano no omo san egu ne so biem nti omo gu ne so sa no na nsuo yiri wa atomic otomu ekokọ share forest mu 1 week na keje si nyame nhira pa nyame nya wakoma so ade ma na woton na de ne wo St John's na mikru no ye adwuma wo ho eti uyi ki abaako na ama boys ne tenamu na omo ko wurawura ho nti ma mi bi na omo hia no no se omo nkwahwe ewire mo branch e bi da ho omo ko fa ni nani akata na omo de ne ba afie ba chi anwea atwetwe na ani nani ni bie ti nani ni bie no one ne kasa na de kasa ne na mo chiri ne ma me se omo free mankranso kumase mankranso etine ma me ye na adwe so ode ne be ko esa obewu ode ne ko na kwala no 4 years me frɛ bia ma me ne se story ne ba no enye yie onye we a obetimi ahwa akwala no so nimade tamri bia o ko school kra ode ne yamo ode ne yamo kom na ko school no esanso onimade ne ntino omo ye exams crampo and then come in neighbor so omo ye exams o se ma odene nsa tru mitri so bompa ye ma me se ma nya me beye me wo gidie se ma ko ahwa wo ko de bibia be ye ama wa sore agira na no so na wa hwe me esi an mini a odi machi me di nachi ene ne ba be hwe me ono so kunu afri mo Christmas no omo ko ye yie no ewie ne baba yo amete ne keto ansa na me be wo me ba no mete no ese me ye madwen se mehwe akwala no nti ono akwala no ese o form 3 mi ana mehwe one
me ba no school because ono na hwe me obeso mi mu obenu aduane ama me obe bibia nti ese omo mienu nyina eda me so nti mesram adofo mesram mboa me nka se me be peskadi wode mo hwe me nan me ntimi ngina so na me mpa adwuma nye na me hwe nkwala no mesram bebre Akoma 87.9 FM mekache o mesi akoma mu nsem to de bia obesre etoda orebe ho etoda obechia bebie because ebia na ensem no bi bufu nti mini nyina ka ho o se mo ma menwene me Mohammed go so ma menwene me ho na mo ba pressure dodo e de no mempe ha obia ma me no meku awie mani abre ena moto pressure many pasa muka ho bi ne ma no mo no nro bewie na masa bi sansa wo yare yana wada na so atesa wo yare yana ne ya ka chiro ni ntusu ngro fat mempe ha Mohammed mempe ha ate Akoma 87.9 FM okay inti na breba na mukokoyi HS4 bo a wo ma mukoyi how many years ni Pacho 5 years ni. Ukoyi left na right no ombo a oma ukoyi. Pacho right no. Right no ombo a oma ukoyi 5 years ni. Na eno no na yenyi mom. Wuyi baako a edi some years and some months and san o mase yenyi baako aka. Mi pacho me nan baako no soro ne fom. Eno no omo yi fom no. Ti se ne no omo yi ya 1 week no. Omo asan yi soro no. Omo enyi amom. Nti omu yi ya no se senka na sika ho anka wosenko akoyi baako no deda na wosi omu se anya sen 20 years because pacho bebre tama omu yi HS4 no yi no na nya 18 years na se ya no we ne yakwa check ye na nya 23 years nya dade ne hye menenu na wankasa wo mfie sen me pacho me wo 32 years and dade baako na hye mu 23 years na no ebasa unya infection enfa problem bi ama almost time bi a wutumi yi anasa ewo bre bi a wo betumi yi but ebia sika ni ho ni ntia mako me pacho bebre because ebitimi edie efa omo akoma ho ekro ekuom but nyame adom nim se nyame na ka me ho nka me de me nti ase sika sem ntimi nya sika enkonko yi se me wo sika nka se me yi 23 years ache ko na me wo 10 years omo de shem no mama omo 2 years nti nka 12 years na se me yi na ahye mu 23 years nti mo koda hospital no edi se ansa na pepe frame me pacho me kokoda ho no minya 6 months no frame ye da ho 1 year 3 months mo da ho 1 year 3 months pacho nti 6 months na papa frame me pacho 6 months pacho na o papa ne friend say pacho John Asante John Asante mo ye there for pacho kwa mo free kwa obokwa me pacho obokwa wufo enemwate ena o me pacho obokwa wu ayi wo dia ye obome ni nyina ye kwa nti ukromu ni o tetai fa sesei but o free obokwa nti taifa fo oboa no na obokwa wufo oboa na chese wo mu a we kwa manyina na fe adofo nyina nti 6 months na papa we but o ma me amawa mane pacho de so papa free mo pacho de o papa no nu ya be ma ne wu ya na so papa no kwa ne wu pacho no me ye 3 me papa no de me di na chi mienu no ene me papa na wu ye na pani no so ne na ne bubu ye o mo de ne kwoto kwale bu de dade a hyehye ne ne no o papa free mo pacho e ma wu nu ya free mo e ma ba kon so how no mo kwen accident pacho no mo kokko praso okay nti mfoni ye hwan ya tuani ehwe mfoni we ye hwan pacho tama 5 years na HS4 no bo me koyi we can pa hoya hospital 5 years ago HS4 no bo no hospital no yo
okay nti unso betumi ede wani abehwe bi nti wonu aketo na de ne nsa to komu ya na pacho no nso yare ne na ba ko atwa nti me na me wa hoɔden a me sorry a na makotra ne nche wɔ ne bed abusu abone mu ya ntira na ade asem na akeka nsa no wonu ya ne nan atwa pacho no da word ho ti na madam fo me yam si ase me pa na ka dan no nso da word ho bi oh okay baby a ye do kɔto ye no na wo si ntoburo na gu wo pacha at the age of 10 years pacha and na ye kɔwo wo panie pacha but ye see enisi ye wo panie na de panie mo kɔtɔ mo kɔ pharmacy and ye de wo anasa hospital ye de wo hako pacho bebre mi de na mi so antimi 10 years ampa na wusa because I was wo mu better than that because se enisi ye wo panie de ase se wo kɔwo panie ana ye wo panie na emmomu no nia wo no na anwo ni yie enti no nurses no ne mo amutie ye ne amunim mu no mo send me message na me nkenkan na ye dwumadie no ye sign educate enti no entoburo no ye nwopane anasa ye wo pane na emom no de wo ye ne na anwo ni yie ma no ebubu ye no ana moma ye hunu because ye nwopane de a na de wo ne pane no wa ha no say ye nwopane ye duro ne ye de ma eno wo ne pane a na che se wa ha no ti mum ye hunu se na yi se me ba entoburo agu no me fa ne nkɔ ne nkɔ wo ne pane anasa aduro ne ye de ma no anade wo pane no na fa ngo ba bi yie na emum ye wo pane muma ye hunu ne educate public no enti sa ye nyina me de me ba hospital na ye kɔbɔ ne pane a sister empai bonko a o because you kɔbɔ ne pane no wa fa ngo yi a ebe wi akire no se bia so asabia nyaado no wadi wo ba ne dem obubu no enti mama ye hunu pa na bibia anya fa enti no wo da hospital ho 1 year 3 months ena ye yi wo ban na ama me de wo kɔma obi ehwan me antime so a wo se wa so no wonta no okodi pa aba ena ono nso kɔ yare wo ho pacha wo kɔtena ne nkyɛn wo ho pacha ma me ni wuto wo so sabre no wanya fie sɛn pacha na me 14 years 14 years ena wo sesa nkwan ama wo maame a wo wuto wo so pacha but na wonim se wawu enti etie for maybe some questions no but ne tintin ne tie nyina mu ne say 5 years ago HS4 aboa ama ye da o ma se sa na ye adwuma no nyame nhyira wo no say 5 years ago oboa e because o ma amoa ama ye anyi no sa bre no a nkane mienu nyina da so hyehyem omoboa ma ye yi baako nti aka baako ahyemu 23 years ni 23 good years ena ahyemu nti no ye pese ye kona ye koyi baako no a aka no na afei pepa adwuma bi de manu a obeye obetena se na kyese waye na se wo hwɛ sɛdeɛ osi enante a ɛyare hosem isba wan se wo hwɛ sɛdeɛ osi enante ya areho 1 okay enti obetumi aba wonye nipa a oyɛ slim ni mu edu kakra or form ni mu edu nti sei na yenua ba no a ɔte hɔ no osi nante ya bra pa sa ne yede na foro yesoro ha ne yede na ba be rest studios aha sei ti sei ena osi enante ne nine baako no dade ehyem baako no de ende omatumi ayi 5 years ago na aka baako hospital ben ena wo mu yi baako no Koforidia St Joseph ena wo yi baako no de ma wo akompacho bebre de nti amera ho no omu yi baako ni wie mintimi ba menanu seme obi timi dware akotoro na se no me je se metena ase me ba menan ma mintimi mbie menam wo mu yi dade baako no acha wo sere mu ho no ekọ wase na ka fam ho pacha nti wontumi mbie wo nam pacha wo dware age se wotena se nsa wotumi sabe wotumi ahoro wase pacha adam bibi to chima na pacha bebre
ebra me ba na me ya madwen se me che ba yura kan banku no me kotokoko ama me ba no ti kokoran me gyina ne nkyɛn na meti machi papre ko penti moto bi na ye overtaking no de ba bo me to kwan mi ti ato anso ofa ma ya setwe me ko ta ne so ti ofa me so no ama asam ne kokoto o Medina ma ko mpa mo cha asem emu ni akire ma me na mo ja boy na manafa ne ho adi manafa ne ho ni na ache onko ai obi di abro so sa abaye no to so what you come court akwa no mo se me ncheke eka amabo enfamra no mu ntua mame eti Thursday ne yakwa ya na ese omo bisa me se mata obo ka se pena omo sorry ye friend se erika si edu aban si enkancho si ye jao ani ye jano no fa ye jano say ye won fom so ogina ba bi ne yedi moto mi bisa omo se mi case na no ye di nti me mpe enya api na lawyer mi pe lawyer na obedi asem no nti no onenam ho wafa ne ho adi won so a woni lawyer sika ni lawyer sika ti anye bibia ama anye bibia ogina ba bi yarefo agina ba bi to nkoko to koko no obi di moto abebo watwe wase anye bibia mako mabrepa madade mu ache madade mu akọ toilet wode mu dware wode mu ama me baketo an nefa ekoko hwiegu esa na mere aho no abebutu me so se ma yare na ama na banesa eto me bi kra me ka so nkwaji nkura duro no na me nwu free wiase because na me tete eto me bi a 10 pesos kra obi a me iya madwuma wo misika na 10 pesos kra me ni bi wo mensam oso benum nso na me nya sika ntoma no aha ya Akoma 87.9 FM enti se yahwefo ne atiefo boaye ne a fa ne be kwa akoye surgery no ayi dade no St Joseph wana St Joseph wana wo obi kra no be yi ama me omo yi ba ko no 37 St Joseph omo wi na omo transfer me ko 37 omo ne be me fiso ama ma gina me na ene so St Joseph no yi dade ne wi omo transfer wo ko 37 pacha ena omo ye wo fisio pacha enti na che se bibi ni a St Joseph na obekwa mo ma san yi the other one na ma wo mo aso na de shemu ana pacha wunya ntoburo no na wo ko ye pacha yo mo wo mpane to wo mo na de dade ne shemu omo ana de shemu obroni na odi shemu ni yi na firi ho ati omo bia na eyi we no obi nyuma woto se ma be hia nkwanhia wo ba akofue ma be hia nkwa mi be ye de wo wiase ni yi na ye ka ni sei ni oba akofue na yende wankasa maame ni wankasa papa ni wunua ba ko nso aibubu accident na ono papa nya ye no ba ko no papa o papa na wu 87.9 Nsem no be wa no so ne oswa no bibia ye no bibia nya ne so ande sane so no no free ya okọ o maame ho no ase okọ akọhwe no maame ko free motor ne so enti insa na wiase tie ti se wote ho na se nyame domboa wo na wo ye pepepe na wonya gere mpo aya ho no asikyire ni mu a menua wo hwe me bomodi ane ne de nyame ase nom ne de nyame ase me de bia meka na se wo nan wo ho wonsa wo ho betumi aye dwuma ubetumi aye betumi akwaba ubetumi akwaba hwe se di osi na we ye ne papa ni ho hwan na eboa be ma na ono ne wo akora ne nso ya no hwe no ono nso hwe nkwanhia na koshie sister ye free and what say utumi hunu powerful sofo bi na odi ma wo because some no enye easy ma ko mpacho bebro de enti amena enti aya ma pa mi mu o de beto aso ama me ba enti ahwefo ne atiefo amu wa chichi ne benche all over the world we eye dade ne ekoye free ne nine ba ko ne mo ti madawroma ye besan yakoto asre mo biem ejanka ejanka say 22 years adabie 23 years mate so baako ye beboa no se ye tie bia ye beboa no me ni bi de so me de beba we de
me bua me de enti me pacho o kakrawa ye benya bia ye de beko ye de akwa yi dade no 23 years St. Joseph na yetu HS4 television for bi eboa no ma oyi baako 5 years ago na omuyi baako no na eka baako nti dade no eda so hye na oba hampo na kosemu a eto no a ye kasa yi oblidi ye be mana ka de akyeremu nti wo kakra wo bi ensa de wo benya ma ye bia no ye mo abo no onkonko yi ne nan dade no ase ye nya kakra to so a ya san ehia so kosa de ama no bibi obetumi atena se na odi atonton bia no on table no famu so na on tonton se bidie kura won kyekere se gare kura won kyekere na kyese won tonton na on fan hwe ne ho ene akoda no 0599 305 tele 05 202 202 0599 305 tele 05 202 and that's 0245 0245 tele 14 62 0245 0245 tele 14 62 edina beba no eye Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade mama Simon numbers ni bim 0599 0599 305 tele 05 0599 0599 tele 05 202 and that's 0245 0245 tele 14 0245 0245 tele 14 edi embeba eye Mary Akosua Ade wo kakrawa ensa mesrawo story asem na waka no enye story eye adia esi na ababa wa no oto hoyi abrabo the atono enye fairy tale onka na nsesemo eye asemu atono 10 years intoburo na gu no yakọ born panie na gugu no wada ho 1 year na akire o ma me hwe no papa ba ho o papa kwanya akwanhia wa bra na oda hospital ho ema o papa no ni nua ewui ni nua baako ene bubui nyame adom omu yi no hospital ho for na brofo no fa ka ne bi ema omu yi no ema omba efie ne ma me sese mada on chen ya 1 year na akire nti me ko pepa di ene minua yin wosewa enkotena wona netena kakra wo so akwa ma me ewo baabi okoye adwuma okoye no ma me yare osesa nkwan dia mo ma me no ma me ewuto ne so chese asem no areho ewiase pa nti dia na ba oyem no dia atare oyem no eye dia na ma o ede ma me wo hospital senya den pacho omo se me spinal cord no eho aka tie no so no yese 37 for ene beye na doctor no wo 37 ne se enu de emu yedu pa ntiji se me pe obi ebegina ha no ka kire no bai dade na hye me nanum na ache no enu no ma ko se enu me dwen ho ntinyame ye madum na se doctor bi timi nka ana se obi owo bi timi nka na enu de o se mata me ba befa wa kwakọ ye swana cord na mawa no abefa makọ se ye de me nan na ehia me because ache me bre at times me tia so kra na wo me na me ye mahye ati me sel ana me swana cord no se manfa we na momu a me ntimi se me je se me de bom manfa mo me ye mo na se me nante a me ntimi na ho no eye me ya me tipins pa enu kra matwa ho no ehi ba bia ho no photo no se me dom pe na bubu nti je se omo hwe eye ho ansa na ma straight me mu no na me kra me de san so re ni papa ko so re bebe sad me Martin Crawford stories ya na we die date a ode ma me no me nya sika kra anko because ho no emergency o ma date say fabra no amfa nkwa akwa bia obesan hye 1 year say bra no hu
menye scan konti 3 months ni me nko 37 me card me bibia krompo so emame akuya mako ababa we huna mani o we huna mani papa wo ni papa ko fo ba ko fo awo so aye hu mako se ntoburo tumi gu akwala wo de wo ba ko hospital o yare o wo no woni dem ne nan twitwa aye ne nan kwanko aye bibia anya no o yare se ntoburo na aguru ntoburo ya egu nkwala ya ye se ye ma wo mo ho ahwan fa bi wu ne yam ebi na egu abofra yi e na ade ne ko hospital ni yakowo ne pane ama akwala na didem enu anu no waka ho wo ye ne hwe ya enye yie wabubu agu fom aye bafan ama wo we de so maami adwendwene kura beku no adwendwene beku maami eno papa menwo ba wonye bafan na ntobro na agu no na memfa ne nko hospital wa da yakowo pane ama na da ne bafan we ye ne hwe ya enye yie biem afei yemfa ennade enko hyehye ne nan mu maame so odi hyehye mu wawukọ wan na e ka akira kwala yi unse haw bia ba maame ne yebo na mane nti maame no so awukọ hwanya nti ennade hyehye ne nan nim 23 good years we de mamfa bad years hyehye ho ma na wabre good wabre but nyame abone ho ban enye izo wabre kafra etiefo esese we de yeboa no na se de 23 years na dadie eda so sha baba we enam wo ye ne ho hwe ya enye yie sese ne nan no akoa me pa cha fa so ba me akoa ono so o she eniemo o she hips pa ene to ni mu edu nti ama ne nan no akoa nade ne hihye mu no nade 23 years we de mamu aye yeseremo yegu so matiefo yeseremo munim se de sese ye nwamoda na ade bi ho a in fact eya na areho yentimi eya na areho madawoma say no nante yeyi baako akaba enye ne yeyiye amanfo moa ena omodi yi baako ede ma no ene edru yenso yebeboa nti baby amuwo bia no de ye kan se ye koto asremo na onye obi nso a sabe no ye kwadwofo oye na adwuma obre no oye brefo oche bayere oka banku abrakra na busuyefo na mfa moto amebo no na adwuma oye no o chine bayere eton that time na ye de nade ahyehye mu die na nso so na wo ye adwuma na wo ye adwuma de nsa ye adwuma ene se o kotokoko ene se wo obi so di moto ebe pia na eto twene ya afa de o ye ne ho hwe ya enye yie nti o ye oba bia se enye wei na ato ne kwan mu a obo ne homoden nti di ato no eni nti yesere momo aye na yemni dadie no emfiri ne nanim na ontumi ntia ne nan ne so nkakra minim se eno free ho a obetumi etietia obetumi etietia ne nan ne so nkakra se be ya ahoden kakra beba ne mu because na de ehihye nipa ridie mu saa ne de anu 23 years ache nti yese ya ebekeka wo ni padua no kra ahoden ye de emmem nti wei eno na ye koto asra mo se yenyi emfiri ho emma no yenyi dade ni mfiri ne nan nim emma no etiefo na afei de ahoden kakra emmra ne mu na ontumi enye adwuma kakra na ne ba no so a wo ho no watumi aye de ahwe no mako numbers no 0599 305 tele 05 202 0599 305 tele 05 202 202 0245 0245 30
tele zelo 14 62 0245 0245 30 tele zelo 14 62 0599 0599 305 tele 05 202 202 0599 0599 305 tele 05 202 202 0245 0245 30 tele 14 14 62 62 0245 0245 tele 14 62 Nti ahaya Akoma 87.9 FM we ya Akoma mu nsem dwumadie ye nuaba no ofri taifaton se enye bibia nka wo ma onka wo ma nka ho mfroka na yenso ye hu ni situation no adwen yentumi the spinal cord eye different thing altogether eno kra de ehia no mpo because opese wonya nan bi gina so na ode ye adwuma media ya mede no was spinal cord ne de ehia no na ne nan no wotumi ye yi dade no a me pacho de da so ye dade na ehyem na we ye ne dompe dade na ehyem no e na mo twa akere yen okay nti de egugu so ni nyina ye ene mefa ne nan no ene ne nipadua no eho no ya esin Joseph de man no na eya okọ 37 physio no omuyi baako no onu akro ya spinal cord na enhu hia no me de me den no obi o kra cord beka ho o se me pesa me nante na me tumi ye adwuma because I checked 23 years into onante a na eyen ekawom na ye ne ya ena minim se entumi infection entumi man nan mu ana because dade no ahyemu ache se yenya doctors fa ke betimi eni bi edi nkomo pa na nkaja wo mo etumi ahwe na o maboa ye pa because ye hia education e wo niema bebre hu a eya na ye nemu na nkomo etumi aboa ye pa ti wo yo wofo a wadawroma bibia ni aya hwe yie wadawroma eya hwe yie ese maame no ko ese papa no like omote asekura na da sen na se wo mumienu nyina etumi ko na afei dia wo ye wo ho hwe ya enye yi wo ba ne de na si ye pacho bebre aya bi ewa makakra pacho bebre ya no ne ento nkan me ko se ke ko fa VIP na almost me number 18 ana me ka cho mo se me pa mo cho se me wo scan kan ni hu kwa se me fa eno se me fa uber na se dropping ba miniska enti omo ma me nche driver na chi ho no mo se da bi eno na ye seat ba ko penti me nkwatena ho ana me se eno na wo mfimfin car ne be wo so me omo se me nkwatena ho enye me hwe nti me ba ni nyina na me bre ye yi me ba ye no mako me bedru ye no me sisin ma ya se ya me ya sa me tipens nti atwanso na me ye furu ye me ya me se me ko private me ko ya me ro me pant na me breed nsunya o menses but stress na wo fam no but sometimes any baby so ye insensitive munim e wo mu se the numbers e na e fro bass no but unim ni situation enti animu no otre beboa no a wo kwotran ne dabre no ono so ntran wo dabre na yeden na yeden se eyedie na ewo omusuo se die na ewo omusuo na wo kra ha wanhunu oyonku nipa o brese no ese se wono na kira wo ba bia ese se wotena ese se wa nkasa kra no wo na wuti first a ese se wo sole de ma no ye nipa be kra ne abawi asese na hunu nipa mobo na obi oho a ofil sabrabo mu no bibia ntimi nto ne da chese wudwuni nipa bi ho se yesum nyame seinie se yesum nyame seinie se abrabo no kra no me unse se muslim fo kra mu nyina yesum nyame wosum bosuma wosum nyame enti ni nyina nyame ne nyina yesum no se nyame no so wo ye humoboro agya ono sa nneoma we nyina wo se me yare ye wa mehweme ekomode me wa ma maduane ani enti sa nneoma we na wo ka ho asem se ye muo wo mo
Inti se we nyina ye mo a wo so de bua beji nhira o. Because me sori se me sit one. Na me hunu ababa we na ma sori e free wa. Na said you see cry nanti. Isi nanti a. Africa ne saying was say abechire. Ya the numbers. But who share the situation of papa betu oh na me kwat na chire e baby a wono ne number no enya say what we na wo oblidi enso nya ne menses oyare and then na to obi o min sa de we da bia me ka o and then na to obi o sister wo bi nyini ya fie aduanan e na okohia ne nkwanhia abubu no wo bi nyini ya enfie aduonum afa na okohia ne nkwanhia assign ne life obi a paralyzed the form ya famu no no want to sa enne ye twa wo bi nipa wo se wo hunu life enipa bi ni mo life o papa no want to sa say the no want to sa bibi betimi asi seconds na change your life papa na change your life sister yin nante kama ojina so kama o kwa ye woni kroma ba memenda na najo ka ni konya accident sister your life assist ni sisi mo bu ni na we bu you say wona ma na we ya cancer ani why na nima disfigure niama ye basa nima disfigure within one day accident betimi esina ahwehwe no etimi rewura ni pa bi ani ye betutu no ani masai na msi sister ba ko okowo ena ne nine doctor no say oboni ha say chem anu no wo wie ye ne nine na aka akohyem say nti wo kwa a oye say wo togusu say don so akohyia no so don akohyia no okọ no onte sa wonam kinkim no debi obinam kinkim no aja wajo hwede akosi wo bias me some me share accident ya me accident na bia me share ways me kind news na me share pictures na me senti nipa ne nan etwitwa ya ne nan mi onu nyina atete wa accident mu no enyu onu ana dware ye enyu onu ana share na tag osra ye o ye be ma wo share no trousers no belt kika share mu na wo nante ko fa baase no but edru kwamo no seconds ye twa ne nan mi onu nyina wo ba beda hwi mu o betina hwi mu o betina hwi mu ana ye de bi be share na moto mu but on nante ne koye ni ane nsem ye nu twitwa ye no wo tena kai mu no enye ne nsa no wo yi sika ma mate ni no ene ne nsa ne wen eni obi ono de sika papa ebetimi ato ya be ma me nua ba wotie me ebetumi ato ba bia but adum bi ebetimi ato na me si na ya de ebetumi e deform okay adoma ye ba ha first de na ne nsa twa ya wo ye nkyere no wo jina ne nkyere ho ne honam ye ne basa papa wo kɔ fam a adwadefo no ma ne so wo mode ne kɔ hospital ade akyi ye ne honam nyina bɔ funfunya efiri hini aye say de aduru ne de agye se etwitwa wonsa wo jina ne nkyere ho ono ane dware anopa ono ane ekɔ ye na problem ne ko dwom oton na ade ye twitwa ne nsa no adoma ye twitwa ne nsa ne mienu nyina nam se ma ko ya pu adwuma firi ha ko ena card ye konkonan me se ba pem nne usisi wo si wo dada mu biem azuwa na wo firi kankan na kwatena ka nyina ne kwatena ka mu nyina awose ye ni edimochi na traffic ne so ye no mumu contem jam within 5 minutes ye draw ne ye akua ne papa da pavement ne so be pemo na misisi wonu mechi sei bra anwode ma enye yizio enti me hunu wo bia ase wo hunu yare obi o yare mobo na masa ene se me se ma me visitor bi awramu ha sesese ma ye hu de ntia oba e be me na be chance ma me eya Akoma 87.9 FM ye nua ba no da de hye ne nanim HS 14 before bi bo an 5 years ago emu oyi ba ko da hye mu 23 years be me na ma me mo ha na pomete sen within Femi Abubakar Sadiq Musa. Mr. Abubakar Sadiq. Oh, Abubakar Sadiq. Area de bako. I said me sponsor divina. Eton abuane anyane ade. Me supply. And I say
my menasem kama ɛna wote na kan wakoma nyame enhyira Mr. Sadiq ɔso ɔbɛyɛ na ade bi kura ɛna wote na asɛm no na aka na koma nti ɔso okura ne ɛyɛ mputupuru to okura ne 700 Ghana cedis yɛmfa ɛmwa mata na yɛnkoyi dadeɛ no ɛmfɛmfiri ne Mr. Sadiq onyame nhyira wate sɛka mu na wote yɛ adwuma nyame ɛma wonya nkwanhyia bi a ɛbɛma wabrabɔ abawie yɛ da ɔdo bɛkɔ aba sɛdeɛ mputupuru but wahunu yɛ nua bɛyi mɔbɔ no onyame nso nhyira wo mie kwan ma ɔmmɔ ho ban ma yɛ why ma ko square even ko kai me kakra sa wahunu sa me yere de member mai don't wa ho yo fikasi ma hunu ayo ene wadi machi ache nyame enhyira wo papa nyame enhyira wo na yere de ne ba fikasi ai me aso kra na me sa tena so enipa ne dɔso nti ɛya na me kai nti is yɛmo enipa yɛse yɛmo enipa ɛwɔ bra wo ti ase ɛyɛ dadeɛ was ne spinal cord ka ho was ma no kra de o de fato nkyɛn na ehia me ne sɛ ye babua ne yi dadeɛ baako no ahyem 23 years ni yetumi yi dadeɛ no afiri hɔ ahyem akyɛ dodo wanhwɛ yi a aksa akoma ne infection na wanhwɛ yi sɛ akyɛ wom nti ye betwa ɛno ne ade a yɛmpɛ sɛ ye betie 23 years de ye too much akyɛ dodo na watena wa amata aden watena wa 23 years afa na atu na mo mata mas ka kra me be fa ka minya da bia mehwe oh nim kra se ne me ba be hu anim da bia mete ho da mu am se da ben me hu ma akua no da me be hu ma akua mani je e pa ene ne kasa ha yemo nipa wabra wote ase na we ya boa mata wabra wote ase ni akoyi dade no aka ba akopɛ yenkasa kam yenu ha yanyi adwuma sa bibi afenchim HS fo yi baako 5 years ago e de ama no e na aka baako ka baako pɛ ye wosie koyi esre mo madawroma mputupuru patia mo ano na memo bo numbers no na yenko 0599 oh pastor doctor de che say tro bia wo ya de na mia afame say rapture you are too much oh 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 14 0245 30 edino eye Mary akosua ade wo kakra wensa bompa yeguso kache nyame sa ade ato ababa wari wa abrabomo no o mane mpare wona hospital ma papa ngu yenyiw ema o papa no nua ba ma ngu ema wo nua ba ko nso mubu accident na mu yenyiw mafie ema wo maame nso nkoyare ngu ema unkofa bema ema bema nso nkode san mu asese ono nso da asema kure ni ano eden nti yenkoso a wo kakra wo bompa yeguso sade ya tomata e wo abrabomu no usika no a wo de ba no nyamenyi wu free san kwanhia eni sa ensohwe no emu oye no kwafo so betumi aye sade no e de ama doctor Marco asamna no ndi na ye catch awofo said ya to matter right matter betimi ato obi a eno nti saa yare a ye friend no 6 killer disease no e free oh ba fa ne ko hospital ma doctor and start to say treatment na saa yare no kitua bia nim baby me ba na ubusa say ye wo ne pane na ebubu no anase da bi yare no ba so a cha 10 days when treat a ehun sunsun so bebre yo 10 days when treat a ebetimi akwa akun wanya no fukura de se bebubu nti nya doctor pane o de wo no okay na bebubu nemo e che ye ansa wo mu tu ho anamo very good doctor for ko mabua yes I nan close ki yi nyina free ho ti dade na ide asem no eboa ma onya hoden kakra na wo se de ache won ho so ye problem na me hu de ntia wan fa no ho anko kire doctors ama o mu antimi ampekwan bi so amwa
because ye ba ko de ka ko betimi ayi ba ko ne ko ayi kakra kakra mu di ntia o ma na che but enkachi sika HS4 no mo ye television for bi no mo wote wo mo nka no mo gege kakrama no sabe ye no mo di koyi ba ko 5 years ago tell me bisan so what trans ya che dodo na me be kechi na meti ase na me be yampa che de be che enka hoda wa ba ma ko so ye oh papa ye be yi amana ba be kasi yi ye na meti ase yo yatufo awie die ye ba be sua de no kwase afa yare ho de ntia da bia ye se man twen yare ansa no anu grow fine no yare bebre ho a ye preventable se de maami de start ye on kola bre mu ye ompanyifo so de a ye for silent killers a won hwe ye do be koboko di kan ye pressure stroke heart attack ina septicemia ma ko yare ebe ba so no ebe ba onka ye kitwa bi de ma wo behu an se onsa ana na yo tititi anhwe obeka se anansi bi na achew wan hwe ya anansi ni be jaw no de pressure any stroke in jaw kwan enu ti de mre bia ye ba ye kase mre bia no so onum go fam yaduro no cause yare bi wo ha e preventable wan hwe ya e ba ne kombe den the number no ni en kire kwan ya sa yare fa so ba 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco yare na yan boss yi busa doctor bia se de na kofa yare ba de doctor bia be ka kire no se ya na bibi anasra de boni awura wuntiri no aduane a wodi ho srade na akowura ntiri no it preventable se betimi aboa ayi free ho ne se de be ya daache enkofa oha mbra na ni nyina ne se ntiri no miensa na we system di kan ye friend artery capillary na vein artery ne se oku aboa abose moja na batin sa ntiri ne de ben akoma no akoma no pompi moja na eno ni ntiri di kan afamu kane ntini kwan se bibia fam emoja na odi fam ne aduane a wadidi aduane a wadi emu ahoden na efe ni nutrients enframa a wahome emu ahoden na efe no oxygen eno kwa na fa sa ntiri no enti bibi bone bewuram ana bibi si ntiri ni kwan a emma emoja ni ntimi mfro yie enti mre bia na emoja na konya enti obekọ hospital fufro no ye check won sa na da 120/80 na obekọ no na da 190/200 na chise emoja na ntimi nko enti wo sa akoma no hwehwe ahoden fufro di pia sa emoja no sa ahoden fufro akope edi pia emoja no na amakodu 100 120 180 no wan hwe ye edi o how bibire bebreo yesa emoja na ntimi nko ti a doctor for atu ni dini low density lipoprotein yarebone nunum go for majaduro no wan hwe ye na strade ni gina na afeedie moja ni ntimi ngura wadwin mu a yare kase ye friend atherosclerosis yare bone emra enframa ntimi nru wadwin mu ye na enuane nru ntimi ngu wadwin mu ye no wadwin ni ntiri ni start say ewu de so wadwin no so wano ewu a wano na ebechia wonsa ebeda ho ompaboa betimi afreto obi na timi ye dududu wo ho hwe enya wo kase no na ebu na emum adwere no ntiri no na ewu wan hwe ye de yare afredi stroke ebebreo num grow from agedro se de ebeboa ayi sa srade we nyina afri omo hwe ye amre bi beko hospital doctor beka cho se de bi wa ma na do so dodo enti afi kra de nchiri nribiem okay what you say afedi oil ana enam mo manwi biem e sa de etwetwa no ma bebri num grow from agedro no efi se de bia me ba me ka cho se adiare afredi stroke ben ye chen atade ye hye ye num grow from agedro se de be ye beboa ayi sa srade boni nyina afri dipaduanum na nipaduan agina fra brane the number no ne che ba bia obenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco ye kwala no ne be hu se obi anya pressure na stroke na che se obi a obo de bra wie panyiri bi enu nti ne efre no asikafo yare ene ahiafo age sa yare na fa efisi enuane ye di na ene ase no na adwenwen so abeto ye so wi ase enti misrewa oni paduan de mre bia no so obo ho ban mre bia so ho ni paduan fa growth an ye face it fa kan adua ne ho anopa
wodidi wia no baako awia wodidi wia no baako anwumre wodidi wia no baako saa yare bɔne nyinaa bɛfiri so ama ho atɔ na yɛ no mogyaduro yɛde kokoo so na yɛ timre bia bɛhu so ani so biriw bia mama coach yimgro fa mogyaduro no woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho numgro fa mogyaduro no wakoma bɔ periperi numgro fa mogyaduro no efisɛ mogyaduro wo nsa no na yɛ tititi ɛho asɛm ne yɛka no fa grofa yi waduro ne no no waposo no waposo yɛ oya da bia obi sɔre a asɛ yabo no misrɛ numgro fa mogyaduro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ fine edura na adwuna wotimi na yare numgro fa mogyaduro no bibia bɛyɛ fine yɛnua ma no menstrual disorders misrɛ oba bi wɔ hɔ a mfie du na ne menses mai mfie num misra wo de ba na ye wo ya wo de ba na obon sa no eyi clot e ba na ntwa onu go fam yedro no bibia be fine empompo obobɔ wa misra onu go fam yedro no obi dware ya no de afin dwe no ho eno so yare onu go fam yedro se de bibia be fine wo yo ba ana be ma no atinka atia yire a se de ye ka no onu go fam yedro no se de bibia be fine je number no ne ya che bibia be nya bia to emere ni ti 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco bia be fa bia grofa obenya bia to bia say ya Ashanti region ha bia obenya bia to na mom so wo akra o kan shi draglena o kinso keba tinatek na naboache angel repass obenya bi enne ba bia be fa bia obenya grofa magedro bia to ene ya so wa kasa ide na ma ye to adro no tibre bia fa grofa yi wado so be no na ho to 0244 59 65 32 ma ko esa da she bi ho ye mo ne fa sore so okay I'm na ya me jan ka na nya san keto na me she jan na me be ka tem mama o na ni so na si ya wa wo ye se tiri no Boba na etwa mu nti piesu adwaye na betobi ana me ka tense wonyina kan ana me mi pie ye na me so abra na me se da na se nine na me ku da me papa na me no go fa na e be me so ba ko na me nsa hwe ni ya ba ma me no mu be 10 minutes to 15 minutes me wu se me ko to je na adwome na me se me fro wadi adanse go fa na de kama papa nyame mama ahoɔden a mode bɛyɛ aduro de mu yɛ ni yi ankasa nyame nhyira mo pa moduro ne kama ankasa go find there mesra mo adɔfo amu ntuto binum na yɛ du papa go find kasa de yɛ kasa na yɛ ba kakra bi ni aka enti yɛ no ma ne betu dwa na yɛ asɔre so no wato eduma die so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya meka obi bia ho da sene e ba ne beto adisua ne so nyame nhyira papa ko na menu aba obekɔ na na menu agise ye ne nene china okay na china ye wi ana okonti ye boaboa nkakra na no eso ya me so kakra no ma bra Ishmael na ono so e dia mamo nyame nhyira so ama ye dia so na meka obi bia amen nyame nsa ne yare amen ye tufu se sa yare no a doctor fo se ye free no wo ba no misro 1 to 5 years em se busumi bia na busumi nsa bia o de be ko dia won sa panel okay na meka obi bia ho da se ne e ba ne abetoa adisua de so e be ba abetoa adisua ne so nyame nhyira Dr. Grofine se waba na wachechire ye nsem ne mu o se enye bibia ntia na emom no ye che awofo ne che wo fie e wo se wokɔ na wokɔ wo ne panel no enti sa e che a na wanhwe yi a we kura no nyame na adi aboa no kenti sa kanenan no ko mu betwitwa papa ma yamwa nipa ma brewa ni hiamwa ma brewa bi afrem sisi a ma me mere sirifi o nkran sisi a ma me se betenka oledi nyame nhyira wo pa nyame nhyira wo de wo ye de mankrofo ma se no se wo se nipa wo tebia we ye ni aye driver Mike Mickey darling Mickey darling chese attach emre bi sa obi ade aso sa se de si kan no aka Mickey Mickey yen fa 100 kan na we chese fia da wani baje nyame nhyira o se yen fa intimi so sa wo so twam wa bowura mu manenka wakoma de kura obi a fabra nenne ne chine ye yen fa ne nko ne yenko yi ne nan no ne yenko yi emra okay yenko
ɛwɔ bra ɔte aseɛ media menimusa sa wodi bibi eboa obi a ohia moa sɛdeɛ tie bia no yankopɔn so ɛnhwɛ wo kwa ɔbɛhyɛ wa na mu ɛyɛ dadeɛ wɔsemako me spinal cord ka ho bi adeɛ na yɛde abɔ ne yam no ɛno na support spinal cord no ɛde ama no ɛno no sa problem ne bai moto ni nti anase na ɛno no ɛwɔ hɔ dadaka wo situation yi ho pacho moto ni ne kofa bae moto ne kofa sa spinal cord problem ne bae ɛna ɛkɔ police station so ya anye hwe ya ma wo pacho yɛsɛ kofa lawyer pacho na wo mo hwe wo situation yi a wo benya lawyer wɛn na atwitwa agye wo wo bɛma ne sika papa kofa sika ne wɛn na deɛ wɔde moto ne bɔ no na atwe no a asa kofa problem de yɛbɛka ne problem ho wɔkɔ sɛ sie no wo sika nka Ghana police kombe jina na chi ebi na to me ni na na akua yo me da bia meka asokwa ya MTTD o ka kire me say me nkope insurance na kai asem no de kokot enye yi testing officer report to say ofeli break nothing to ofeli break into encore was any e wo pay dey na je say wa kope insurance asokwa MTTD commander ofeli break ofeli break into that is the police service semu ya that is the police service nkeno you best try GP you best try pa you best try Prosi phone bi din se mfon papa se moto atwa fa nipa tesa ni so wasa twe na fon atwe na se ya so ko fa lawyer onim lawyer fa na me ka mo se me ko insurance a ka bu jani ka me ametimi ayira ko we amana ya ma me ba mi se mo na metimi asati fees be sin na efie mienu ni be sin na ya ja kwa mfosu ma ne ko one nam ne ba bi dey me ya brasa me de ade to me dipia no aba be he no comment as wo huru me bo because as police yeah kwa so da su huru me be sin a chain de mo boy no kwa so da su huru me be sin ya da na so jira wo se police ma hu ni da o jira wo se kura mi hu no wadi ewu kwa okọ that's the police service eti e be sere ebi no mo ye adwuma ebi se mama Mary afenyi omu ye adwuma ba de bi no police fo ni mas ebi no mo ye adwuma kase oh na nipa da se bekwai commander omu bo adwuma wale ne kwala omu bo adwuma ebi bo adwuma ebi nso bekwai potem ho aju say from ewadwo say from what na obi ba moye ni say so onko insurance onko lawyer say na say wana anu waka so mu yi dade ne ba akokora no ne sire mu hono akatare enti say wo ba akora be bie na he no na enye easy mano enye easy me first day oba e want to me ba ye akua ni ismo ka na asem kire me mama to no but na me hu no but na asay ha me woni bia na woni kama se woni bia se woni kama fo mama mo bo numbers ye tie fo ye gu so madawro ma ene de ye be ye bibi kakra kra ketuwa bi ne ye be ye de aka ho bibi ketuwa bi ne ye be ye de aka ho ye aka nyina na ye de boa ye nua be ye the story no nyina enye anansesem eye obi akonsem eye obi haw 024 0599 305 305 202 0599 305 202 and that's 0245 0245 30 0245 32 edino eye Mary Akosua Ade mata maminti o kakra mako pamucho bebre omangana mesramu yase me beses kakwakode mesramu bebre mumboa me na mintimi nyime nane njina so na minya adwuma anhwe me ba no me dachi ono ne me bibia ono ne me boafo mesramu mboa me
na mentimi enyi me nan dade an na mentimi enfa me nsanya adwuma enhwe me sabaye adwuma minimu se makai mo beye mutie mi asopam mo beye amana bro so obi biala obeyi ebi wo me hono so nyame nhye na namu because me kai say na ye appeal na wo ye bi from little kwaku ai bra na wo ye adwuma no e he na wo ye da e na si ye pacho little kwaku die no eka makuma obi chemiska nti ska no de chem na eka makuma se minye 3 million memfa enye bi nti me fra okra na wapon adwuma mmesi me pacho number we na mo de ye lete kwakwa no se ai ti manka sante hwana me send free me phone so tum ade anche kurampo no bi so fra me se market say je 5 million ni market oven oko school afato duane manindi ache say wunyu obi mpo a osan wakoma pa little kwaku die na ache but that time no cross was send 300 Ghana cedis na echire yi no obi man 500 Ghana cedis na just wo hwe ya che akwala ketwa na nche de mo de pipe share na hwinu ni yemu no ni yemu God's way God's way and so na miniska o me phone so nti me send 10 cedi ade eche obi so eche me 2 million. Wow. Say you give and take. Give and take. The old person will be your man. Yes, Nyame de sa. Nyame so kra. A Bible. Ono no waka. Nsem. The old person will be your man. Yes, mama. Away so me. Fa way. Enti wo ye pe wo beje wo de. Chese ketwa bi akura obi an fa so awura hwe. Wo wi no sa de so se de wo hunu wo hie ni mo bo no. O de famerade. Na urade be gye so de hia dem. Eti nyame asem no apply ye. O se no wonim so no baba be gina at this minyi se na wonim se baba betra ko nya e wa ha ono so baba minyi wanka bi ahye bi da ade ado baba no obi anim o papa de ado baba no obi anim o bi anim ade chiemu asem bi anim ade chiemu asem 24 hours na nyame de maye no mesi enne enim china enne nimu china nti bibie to mesi dia pebia na de wo be wo no obi anim ochina onyem pawo pa de wo be wo na be free afunu baba no obi anim sister obi anim nyema bebire wom wo bi ti ase say yo but nei wo bi ti ase ene wukuo ene ya ene bana ebia ebedru fiada no na ya hye obi tuntuma ye ebusia hye obi tuntum ya wada so na what ya say ebedru fiada na ya hye ni tuntum sure obi ti ase na ebedru kira na ya hye ni tuntum ba me ne papa me nua ba me nua ba obi ni mu die besie o me ade a me te ho a me yedi a na me dwendwen ho no se ade na da manim ade ben na eda manim wa ye bi da but no onim so obeba betra ko ene ono na ti ha na so minim se nyankopon no behwe ono so akoma pa wo yi bi bu aye bra na obi su hia no ku hia bra na God's way no kan bi no abom no so aye ne dia ma nyame minim se nyame so hwe ne sa kwa nyame so be ma na wanya aboafo se de ya ono so eboa obi no nyame enkoso a obi na Victor Nana Victor na wo se Nana Victor wo se focus minim Nana Victor waka Nana Victor no wajai yes I say Nana Victor focus adai omo yetu na wa ba ko afusa na ba ko afuso inti Nana Victor na din sha ya cameraman yame enshira Nana Nkrofo we here in house we Akoma FM now time the obey interview time heba yenya na obey interview time heba no ono so die ni mama ye do free na kuma mu ya do ye ma ko se die tie bia nyame ye bibi e de twia ne ka kwasem nti obi ka se nyame ntwia wo ka
eya na enya bone ye woye no ye woye bone woye no e wo ketua ena nyame de ma wo no enti ade na wo ye no se nyame ntwe wo ka eye saa because say ye sister yesu no mata esu na wanya kakra wo de se ne mata se wo pepa na re wo no na wontumi nanti ya wo se mepese me gina me nan so na me koye adwuma na me ye adwuma ye me de no na wo ma ne ye adwuma onyame wo nhira wo onyame be hira se wo ne se kakra kra begusu se wo su na ne se kakra kra gusu a se nyame de esiriye e ba wa bra bomu enti se de tie bia wo ye pe jese wanya akoma pasa ye wo be ye bie jese wo tena ototo ayampia na wo wanya ho asotwen na mmom se wo se wo be ye de ye bie a na kakra bia wo benya bia wo de baba beboa se de mata esunya nyame be ansan de waka gusu bia nyame be ya ama ne wo wadwene wo wakoma mu bia nyame be ya ama so se akana koma e wo fie he ya me pacho Ismail 100 Ghana munye mfa nkyere ma me ma me ya me bondi se ma me Mary me pacho kwa me na ya Ismail de ni e abasisi ya 100 Ghana o ma me o le di nyame nyame nhyira sa wo de serie ahye mata no nyame nhyira account I wait there was some sorry eh die ma we ye kwa Easter kra na abey ye nim se dey dream ye kwa ye kro mesramo ko efi oboko sitafo abeti fi empire so yesramo munyina din na do so pepiase meboa ai yes munyina ye kokwo afi no ye fancy eni so say ye boy ye nua kwani se nyame nche no onam so na ai na ye nyina ye kokra ne nkohia na nye fe ai isto kokwo nye bibia na ka say ye ko na ebusu anu ye nyina ya kotena se okay yes ohima bi wo abi ono wo free fm ono so akana koma to ono so asende biaba mama ye nyina ye sende de aye no ye so de wo fun su bia no kakra bi ensa fabra kwafo ni nyina me so we de me wo kwafo so me wo kwafo so nyame shira oyima bi onyame enkoso na onshira mama de aye no ye bebobodin ya moba ye bo wuti odin ana wo sani aba de aye ne de me so afford o Australia minim do betimi aye yes mon fambra Mr Ampao apel munyina obi afa ne de embra yes oketo bi ensa de bia meka me se given e your friend obi ohono ma aka na koma pa na se obefa ne phone ana obeyi scanner ba no e ya na ye de se Kristo e ka na koma ye besem de aduro no ye hia obia ye koto sire obia se manenka wakoma ne bra ne beboa ye efri se ye nua ben ye ntumi nhwe ne sa unse ma akoka bibi o say adai na 1 month mu 1 month ache 23 years ye ma ye bia no obi basa na o bresa na na o de intervals na pa 5 years no ko yi ne still ye nipa akoma so obi oba ha bia onye good results no de bibi hanu nti na wa de waba nti de waba ha bia se de tie bia se ye je no na ye hunu kwan ye be fa so a ye be de ye be boa no bi ba ko di ba bi no ho akire nti na waba ha no ye boa je no na obi so yare na ono so ba na wo bra ye se ya pamo no won dabi ye ntumi nya ne sa nti na ye te ha eti se de nipa no si tie bia akapo odwane beto ya akapo mama me say in-house no adia in-house no mo ye no aso ye ne dodo nyame onhia mo na say ye kwa ye dwuma ye fo yi kwa no ma ye se for ma me so me de 100 be ka ho for now ansana kwofo no so ye nso akeka ye nsa so na yaba ma ya de nyame sham Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno a sugu so a wotie ne na wo hwe ne nti no
ye twɛn wo de no ye guso ye twɛn wo bomode ana ɛfa ɛbra me se ye beye bibi kra ka ho a bibi kakra bi ɛna ye beye ɛde aka ho na ye twɛn sɛ won so wo de no ɛbɛba obapa fami ewremoe me da se mame etiefo ene adofo apomdenchi akese pa na me di free time mobile center sueye ebre obibra otie me na osan so ehwe me time mobile center ye di no kukuda mienu na aba adwaman eso ene ye ba bedi opemu na kasa ho enkomo a eye time herbal mixture eno ne adura doctor kofabai odi kan ede ba adwaman eso na so wo pe time herbal mixture ni bi ato a wo ko pharmacy shop chemical shop and a herbal shopper ubenya bi ato wo pendudo atua na wo de woni atrem e wo KNG asueye Misty Herbal Danny Herbal Fred Men's Colinac baby a yetu no to no bi abenya time ye no ni bibia etu ato medofo pasa wo kɔ ne ka kyerɛ wo say time herbal mixture san enu nti edu fofo no ma ye adwuma te se time a medofo pamento esan say eduro bia ne won ma anytime herbal mixture ese esan say time herbal mixture de edemufua ye di ni ba akopɛ me pa cho kono koto bi enom yen say bre no me de ahoma bofo no etu dwa me kyerɛ ye number na ye didi dwuma no fa nane doctor entwetwe enkomo jinchemu aburu mi die eso bisa question bi aposo obusa efi doctor ho me pa cho ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edinu eye TIME eye time herbal mixture me do for pa time herbal mixture ya de to malaria ase malaria wo entontom ekawa ene ma onya malaria na menum ye nyina di adanse se sebio efin ena epai entontom ebi ne se nsuo etutoi na akwa tai baabi ebi agata bi achoki sebio bola bi akwa kogum eba ne sa epai entontom afe enwura efu a epai entontom bola bi nsuo akwa guguso epai entontom na medofo pasa entontom no epai a enye se bia ye na opaye no ehwa na otena o epaso da bi entontom eti atese no akwa kope na no aduane adi na obekawa mepacho wama wo emuawa bi ede ko nipadua no emu na saa muawa no ewo ni nipadua no eye ntontom ne mu na ode ma wo nipadua no amo a mepacho ebedi nsɛmɔne pipa ewo nipadua no emu na se wo tie mi a ensɛmɔne a ebi edi ene sɛ edi nsɛmɔne bi ewo nipadua no akwa no emu afe na watwe mienu no na nsɛmɔne na odi wo nipadua no emu no epie ewo wedie no anim na nsunsanso ebeda di amo wo hu sɛ mepacho wanya malaria ewo wedie no ani no ebi ni se etimi eja wotipaye etimi de abofono eba oso etimi de anesubure ebese oso afi wonum tokora wontumi enidie enka awia eboya ye ba ye pe baby de eti afi na wo de wo se awo edewo woni padua no entimi entena faako enche awo de no ahye ehye so edewo me paacho eduru ba ko pe ene beti etu sa oha we nyina ase ede amawo eduru no eye time herbal mixture me se fa woni trim ewo pharmacy shop chemical shop and a herbal shop me patro okoto a anopa awia ne enumre abra wodidi awie numbi na ebeboa etu malaria no ase ama nso wanya ofa ahodi malaria ekum nipa o malaria etimi bonipa ehye wonom malaria ebetimi ebubu aguho na medofo so obi benya wa na efiri yade me ne wansiri nyina efiri yare me se oba tan be matan bi wani so ade hunu se opese wode ne ma ekoduru baabi na so yade aka na hyedem medofo pase wotie mi a ema yade ekodi ewo malaria no enka wo enhyedem edro ba akopɛ na ebetumi etu ase edro no eye time herbal mixture doctor kofabai doctor wosua de doctor wonimude doctor enimde haba ma bia ye mani padua doctor say metete atempon de mentontwene esan say ye die mu me pa acho ene ye say ye ato ye tete tempon no ato atwene sabiu akwa akofa ne ma bi ewo yanim hwe say yade na aba beto ahye yesu yi medofo pa enso so yade so ewo ni padua no emu kwato time herbal mixture na fetu malaria no ase na se malaria no efru so a obenya ofa ahodie afri yade eho medofo yade eya enu tu hia se woni wabusua mo be nonom time herbal mixture me ma me se oba na aya okọ school mu na
die wo hia ne se wama ne sika na wakɔtoto provisions bi aka ne ho na ama ne kɔ no me pa cho wobusa ho se oba no wo pa na disua pa no wo pa na pomden mapa adie esan se akra ne kɔ sukuu demo ɛhɔ no se woni apomden mapa enie ma ode ma ne nyina obesa soa de abafie afa ye befro se oba no wontimi nsua de anase oyade sukuu demo ntontom ye fa ne kwa me dofo se wutie me ma me papa oba nso wo kɔ sukuu demo so time eba me hyane bi eto ne niema mu meba wodidi wi ana wonum bi ebeboa ama ntontom bi e wo sukuu demo no ebe kaw na so na no bro no entimi de onipadua no enya afei me ma bibi nso etijom samre wo pagya ne ho a empagya obi twa ade pa na nso pagya ne nsa a emfa waye boho waye mremremrem te sesebio abrewa kotodwe enyo no a esansa yade kodie wo malaria bia ba beto ahye ne so a opeso pagya ne mu pa no ye adwuma ema na busuansa ekoma no na nso opagya ne mu a emfa me ma me sabre ya soma obi oto nche me serew koto time eba me cha ema me se na me nunum bi na me ntimi ntu ma ho omre ni nyina ase obi nso won mo se manum atumi ntumi enidi se de me kan ye se malaria ebesio nso ensunsan so bone ba ko ene se ebetimi am wonum ato a wontumi enidi em wonum eye onyonyonyonyo mia woni di wo nso ya pa o waba wakohoma obekwa akodu ofi osemi ntumi enidi obana bro 12 years anasa wo 12 years nkwa de a obetimi anom time eba mecha aduro no ebi bema se wo bo akohoma me pa chote so ka esansa akohoma yie eja oba bi nso sese me no aduane wi a me ntumi eni menua ba se wotie mi a e wo se wotimi edidi eje na twedi ampon e ma de pa bi chiwa wotimi akowunwuma so anasa wotimi asan so ahye abusuafo no me dofo pa se wotie mi a aduro a me kanfo ede amawo eye time herbal mixture ma me san so mfa ye number no entudwa ebie na friend ne doctor entwetwe enkomo wate me dofo pa fresesi e wo befa na watie wo kasa anasa e wasembusa biara number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edinu eye time me dofo se wotie mi a enusubre ebeso wo so a on eye malaria ebiem awia na ye namu no emu nsunsanso bone baako ene se ebema omoja chemato abem afe na ejawo enisubre me maame bia wo yeja ho adwuma bia me pacho me kan for time eba mecha edi amount obi biara e honma ne ne so ebri no me pacho time eba mecha ebetimi asiesie omoja ne edi amount me kan se ya na nipa adwem eyomo bebre se na ye de na bibiduro etimi ye moja mu adwuma me se me de me nkasa bebre wo hia je over witness ni bia busa ne se aye de na dan ne da omoja no munas esan say habama bi wo ho no ma sa wo kono a eye green na so be no abewie nsuo na wodi gu hu no na ayete se moja ko eno na omuno ma na da ne do moja no ejina so ankasa medofo pa doctor me se odi habama no buna wakeka abom na odi aye time about mixture eno ti se wonum adro we ya eboasiesi omoja bi a eso ate no me pacho ubenya ama wonso wonya fa ho de afri ani subire ho me ka se wani subire so wan hwe akotu ahwe baabi eni pani wo baabi on hwe be do be kwa akowie no emwa wabusuafo eno nti me do for pasa wutie me a e wo se da ne da wononom time about mixture na omoja no enso etimi ebeda normal se de be ya sabio yesi ye kwa akotwe mojayi wonso betimi akwa akotwe bi ede aboafo afa wonso edu anadwo a wontumi enna ena krokro na aka wanansa die ntia opre koto ha na opre akoto ha waya wafrefre nana so emma wo be miemia fon so sa afei ade bechi ama akonwuma eso no na afei na woti wani a enti wani a ise twintwan me do pa e wo so otimi eda esan se nipadua ne hia homegie ebra nipadua ne gina home eye bra wada me se ade a enya home e wo nipadua ne eye akoma na da ne da nyina ebo eno ntina akoma fm da ne da omobo ema won so se de be ya won so obeda won akoma eso me do pa e wo so otimi eda na nipadua no ege na home edru a me kanfo ede amount na adeda wo no ada na ho na hate eye time herbal mixture me se fa woni trim e wo pharmacy shop chemical shop and herbal shop ubenya time herbal mixture ne bi ato na sa wo pendodo etu a na wo de woni atrim e wo KNG asoye misty herbal dani herbal Freddy Mens Colinac baabi a yetu no to no bi abenya time ye no
ni bibia etu ato mame nsa so nti doctor number no so ebeye esan se dodo fo akonwa me amete here means me entna so enche e wata me sorry na obi nso eba doctor number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kai se edino eye TIME Nyame enshaw papa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a ene waso egusu a wo tie no ekua ma yensan mobo numbers ne makase ye beye bibia aka ho kra no a kakra bi because I was say ye na ye koyi ye nuaba no na de no efiri ho ni nyina eka ho binti na yewa na mame na me nuaba se ono so ma ya 100 Ghana cedis time Nyame enshaw papa mana ibebre oledi mabre wa no aha wa send 100 aba sisia okay mama me resiri fi on kran okay what TV hu hwe sisia na me aso me die ni aka me ni akua aka yaso ye de baba me de baba chira me adoma me so me see ya me so de me 100 de baka aho chire mu na TikTok ya don for back follow akese pa joy so US okay alright Nyame show papa beneba na ye fan back Mr. Tony Bring crying Mr. Tony Bring crying papa men sanso aka wodi Nyame ensra momoye 23 years as see you free 23 years ne last stop ne that year 23 years the other 23 years as see you 23 years the other day ya na mabroni sini ntoma mabroche be hata yes kanya ne peno no bati we ebi to papa bi o ne ba yare no owura dem no okoba no owura dem no okoba mo so fa kra ne nko hospital papa no we jimi wo fa ne nko we na we si obi te ba ntema dikai ha ne ba yare ya Chelsea fa ne nko ji wo ji dan obi yi sikama na o yi sikama no wan sha atade mpo enu an se ba ne nan sisi fom eno tam ne ba no wan sha atade wan sha mpaboa odi sikas ne hye ne nsem an odi ni ka fa ne ba no woko ye sika yemwa yinu numbers no ma ko 0599 305 tele 05 202 0599 305 tele 05 202 and 0245 30 tele 14 0245 30 tele 14 Edino eye Mary Akosua Ade wadanse baako na yentwa ye ho emra ono akra ya adanse we ye bi little living testimony little kwaku oye bi onya results and God's way oye bi onya results aka wono so ede wadanse ne de ya na edos bebre yentie bi yentwa ye ho mra because mo testimony kase pa manka ebehamo eye akrana onu sodana ebeni ba ye boa no nikwana mi iska de na kam huwa kam so se 20 cities ndiye kamakoma nti sa kamakoma bite na husa de ni bita kamakoma izi ko do shi na bu no ba ama no na roy wan sen yan kwadi se kamakoma ni ska kam na 20 cities nti no sen ne bae ne teba ni mukatira de se eye Akoma pa ne ti akora na sem ne menya me dia sem this kano omenya bani na me ka ta na nde chat yenya ye bompa ye sa akora no betsono ye benye ka ye biana na aton nti se no baby ni last sickness ka se no ye mbasa basa no ka mta malaria ko so malaria drone ye so de tia na na eti na de bidie ye ni de wasem de ko hospital ne te ni wasem jonso ba no me collab ni no ko dun so ba mo hwe ya semenya ni ne ka che amafu a obi ala ke leader so asa ana so obi a ye buanya kai da kan yanka na so na so na so obi a ohia mo biara
so or so take a crack now the same day. No card the opposite of the amount. Now on a one fast more in your mouth. It's a crack. They spend the yen. Edi afasa atene bani bi me ka ta amanfo nyina se senke se dia like obi hia mmoa na se obi hu tsima ne ka se ya mmoa obi ayi na komom mo fa mmoa don kancho me ra de se de o hwehwe me ra de mani nsanka ntina me testimony no nti je to se me ka se like yes ya fa me nyina ne se senke se dia obi hia mmoa na se obi hu tsima ne like ye temwa kakra dia boa na ma ye ni akomom ne mmoa onu ra de ne dia se na de be maye na mama ko die hono me dama sisi bebre onia menya film ko na me nsura mo ka na onna de mo hwehwe nyina so mbre mu omma de dama kuma sibiera de nyama mo na de wo kono mama ko na me nsura mo ka bye bye nsura won so bye bye obi de no don onso de enesen ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso Akoma FM 87.9 Abono Lake Easter Monday Adru Hobio 1st April 2024 enye easy ewa Abono Lake Bosoche Mayeshia you need the strong man Odo me no the see so enye na mi be shia no bia be tu me fu 99 solo ku me no the tree so African child Mr. Kumo Eradi adia tinya bia o Kumo so kunsu shawan kona ho enya sam ketwa mesemo bebre mumboa me na mintimi nyime na njina so na minya adwuma ahwe me ba no me daachi ono ni me bibia ono ni me boafo 87.9 mesemo mumboa me na mintimi enyime na ndade anu na mintimi efa me nsanya adwuma Odo sabe adwuma minimu se makai mo beye mutie mi asopa mo beye amana broso nso obi bihala obeyi ebi wa me hono so nyame nhyɛ na namu because me kai say ye appeal na wo ye from little kwaku bra na wo ye adwuma no edi ahe na wo ye da edi enesi pacho little kwaku die no eka makuma obi chemiska nti ska no de chem na eka makuma se minye 3 million memfa enye bi nti me fra okra na wapon adwuma mmesi me pacho number we na mo de yelete kwakwa no se ai ti manka sante hwana me send free me phone so tum ade anche kurampo no bi so fra me se market say je 5 million ni market oven oko school afato duane manindi ache say wunyo obi mpo a osan wakoma pa little kwaku die na ache but that time no cross was send 300 Ghana cedis na echire yi no obi man 500 Ghana cedis na just wo hwe ya che akwala ketwa na nche de mo de pipe share na hwinu ni yemu no ni yemu God's way God's way and so na miniska o me phone so nti me send 10 cedi ade achi obi so eche me 2 million. Wow. Say you give and take. Give and take. The person will give you yes sir. Na me de so kura. Bible. Nsem. The person will give yes mama. Away so me. For way. Enti wo ye pe wo beje wo die. Chesa ketwa bi akwa obi an fa so wo. We no side so say dey wo hunu wo ye ni mo bono. O de family rade. The rade ben chin so dey hear them. Eti nyame asem no apply. O say no nim so no baba be gina ade. Mi listen na wonim so baba betra ko dey ya shemu da. E wa ha. O so baba mi yini. Wan ka bi a shemu bi da. Ade ado baba no ye ni mo. Dia do be ba no ye ni mo ye ni ma de chemu asem bia ni ma de chemu asem ba wa se nyame de maye me see enne enim china enne china nti bibie to me see your period na de wo ba wo no obi ani o china onye mpa o ta de wo ba wo be free afunu baba no obi ani sister obi ani nyama bebre wo obi ti asese say yo but nei obi ti ase ene ukuro ene ya ene bra ebia ebedru fiada no
na yɛhyɛ obi tuntum a yɛyɛ ebusua hyɛ obi tuntum so na wɔte ase ebeduru fiada ne yɛhyɛ ne tuntum obi te ase na ebeduru kyina ne yɛhyɛ ne tuntum ba me ne papa me nua ba ne nua ba obi ni mu die besie o me ade a me te ho a me yedi a na me dwendwen ho no sɛ ade na da manim ade ben na ɛda manim wɔyɛ bi da but no onim so ɔbɛba abɛtena ɛnɛ ɔno na te ha nanso minim sɛ nyankopɔn no bɛhwɛ ɔno nso ɔkoma pa wɔyi bi bu ayɛ bra na obi to hia bra na God's way kan bi no abom no so ayɛ di ama minim sɛ nyame nso nhwɛ ne saa kwa nyame nso bɛma na wanya aboafo sɛ de yɛ ɔno nso ɛboa obi no nyame ɛnkɔ so a obi di Nana Victor that was Nana Victor was here for kɛseɛ minim Nana Victor waka Nana Victor no wagya yes I say Nana Victor for kɛseɛ adai omo yɛ tu na wa ba ko afusa na ba ko afuso Nana Victor ya cameraman yame enshira na na nkrofo we in house we Akoma FM now time the obey interview time heba enya na obey interview time heba no ono so die ni FM Akoma mu Nsem dwumedie no ye maame bi asoma ne ba so for maame nana ya asokọ he ya osoma ne ba Esther ene de ba 50 Ghana cedis so for maame onyame wonhira wa nyame wonhira wa so for maame onyame enhira pa so for maame nana ya asokọ he ya okay oba no e de aba nyame enhira pa papa yego so mayamobo numbers no you say ene de eye ne bresem wo hwe oba for 23 years not that there Akoma FM 87.9 Kumasi ye ni ekọ na bia ye say ahyemu ache ti wosi etwa eye nsem bebre because maami ni ho papa ni ho unuanom ye sai mata momfa we no nkofom kakra ma no na mentene kan ye mo ye for wo to so sen wo to so 3 omo maka no wen okay Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi de odi machi no last born no na menen ne wakra ha say ono so minim de ha no waye nsanom me kan no nso akwhye village ho yeso waye basa agree Papa, Nsem bebrem say ebusua no family without a shepherd. Yeah. Yes. Family without a shepherd. Nyame amemua. This how it goes. Mama ni say nra 190 free hwehwe abesi akọ side ho. Obi so ohun no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Onam fom. Ti endro anwumre no mo frɛ me ka kyem. Misu sana me se nyame be. Papa, that is life. Abusafo. Na me kom papa kurom na azuonyu. Na ka bi. Ni ato akire ento wada. Ya ye ka ka ni se nyina no wo. We obi a win tema na win listening ear. Just ento wada. Obi asem duru asuma ebe ye wasum se nkwasi asem. Na wi ase nyina ho kire ya nyina na da no. Dabi o. Dabi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Se obi nim de ebeto na de chia. Even ma one hour ikura ya hour ya aka ya adwuma. Niema esi wo mudoso. Ba wo na wo hunu ya na wo tie. Wo hunu ya na wo tie. Enti so obi di abase na seize the opportunity. The overteam ya ne yeboa no. Untumi nya kawanu tum. Ade ehu owi ase se untimi mwo obi na usan ya no ka ho na usan keka nsem hunu esebi ade kire no ene ye besra
wo de vampire bota echi na wona wo betumi aya aboa say de be ya close to the ending of this month. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okasa na okan no repeat okan no repeat say ye dade no film no metimi aya adwuma. And I was challenged. Also betumi aya adwuma. All the down be Debi. And never more ye adwuma no say donation. No san yare no. No eno no yare o. No yare mpo. Sabre na wo ye adwuma no wotonto ne ma no na dade ni emi no sese ne. Patronation. Nation. But the adwuma na wo ye no. Patrona meche bayre ka banku. You see? Ochi bayre ka banku. Ebi o so me ko panta ko fa be shit ne tawo na me de akwachi. Me pon bayre aduane na. Na na isi da wo de kwachi. Me patro me hye ne basket. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me ja we no. Omo jai we no. Ja we no. Ka no de na be ye na bro moto no because na kwa otimi ko ye bibi kakra onye kwadwofo so onye kwadwofo wo so betimi aye me kan hawiza kokko nyina to me mo obi free north be kire me ye mi ye ko se nyina bia me sa betum bia atiefo we se usika wono ho enye ayi manu o me ye bed ye nsa wo ho ye se den akora ba ko nu aba begira aka kire se akora ba ko FM 87.9 yen da bi papa wo se yen ne ba no mano yen take care of ne ba no ntimi obeka na asem to na mitia waka che akua no akra ne papa ahwe ni ntire nka ma ba ma ka che se mo hwa akra ne ma na me se yen hwe no kwan be so wo se eyin se mo hwe no mus na me se o ma ya se wo se ba ko wo yare wo se da bi wo ya wo ya na wo baba ko wo de na ebra me na wonim kura egume so me hwe wo baba ko pe ne ma na sister Wunya serious. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wunya bi oni demo wanya bi. Ne papa akope ode ne ba me hwe no. Babra wo sister mama mo bo numbers no 0599 926 0599 Akoma FM 87.9 926 and just said the other numbers na me boy yen obi o sesa no a o se ne me di akoto phone for so na nyina ye say se me nya tra se ni ye boa obi a number bi a mebo bia no eye correct number edin ye Mary Akosua Ade ti se bi odin kind the first one so a me bo we no nkire say first one ye yi no enye no kore mo hye ne so mame eye no a same number 0599 Akoma FM 87.9 Kumasi 926 edin no edin kro na Mary Akosua Ade ama mami ensem bi areho nso be dey sana program not here ensem bi areho time I was sorry akona menya yanka kede to ne so kwasem nyame ya domo china ye be yo be wa akopem china ye wie china no ko nyame nshira ama fatu aso na me ye ko dwom na me kamfo good morning herbal mesha e de ama obi bia da ya opomodi hia wo we no entwesa yade ne be ba ansa no ahwehwe bia kira kwan e ye dura da ne da nipa bia no opomodi ho asem akwa mo sai ne hia wo dia da bia da oba no bie na etimi abo ho ban e de free infections ho obi ho no ma ne yade e ya hotutu da bia da na ne ho etuturo obi so to asentini ese sciatica twetwe ne sa yam kro ulcer fe we ye ba ofichi kro e maye obi dia so e ba ya wo ne di akire na mumra ye pressure ho do diabetes afa dia doctor ka chen say the kidney anasa liver no enya how bia no e good morning herbal mixture no na ne Ghana fo nyina ye de ye ho ato so doctor no ode aba montre so no ye friend doctor 3 days was pebito e wo first over the counter honorable sir akode e wo atobia se dwoma fei owura kwaku drugstore edubia se Mr JB drugstore fumso Francis Mesa Heba awa dubia se for doctor 3 days awa 0246594117 0246594117
eya ma osanka ahomka hit patch plaster mo amusura du nom no wo de no eya ahomka hit patch ahotutuo pa na wo so a eya ahomka hit patch waposo nkotodwe usisi wo pa wo chepe eya ahomka hit patch no a wo ya na de ataso enam se cinnamon ene akaka duro ni nyina hoɔden bi wom eno te ebon kakran na atu ya wo nyina se e de ama wo ahomka hit patch se ya wo nyina ase ebedwane na wo ye ba nso so na wo bu nsa wo te ya pa no a eno na abeyuso no an se wa ya se wo no wo de plaster na tare ho no ma bon kakra na chese menstrual pains and cramps ni nyina no etimi etuase e de ama ebuso ewo Alpha Dio Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George, Palace Pharmacy, Ebuakwa Pharmacy, Knox Chemist, and afe Malarigo Pharmacy no yetamalifo na modi mwani ache won wo bisa bia se afe wo so apese wo tubi tono ene de business no so hono aba wo bi eye bi wo ye adwuma kora obetumi de bia bata wonam se ahonka hit patch no wutu na wotone a ho fa so no edosom eno to pendudo mu na so atu aton a eya na wa frɛ 0599802297 0599802297 dia wo pe mattress aton prepare for ni chemo ewo Royal Foam won ma hwe ye wo asokore mampon showroom na wo asokore mampon CCC asafo nchen ho no a eho na wo sa wo kona akoto mattress any foam bia wo hia Ghana man tin mattress ni foam bia no won se 10% won ma yi e de free so promotion etwemu akopem se match bo so me Ghana man tin be kona wieye elonti bo made for ni chemo asokore mampon CCC asafo nchen ho no ma Royal Foam won showroom na wo ho no promotion e koso e wo ho wo say rest assured eno ti afre 0202271000 0202271000 3p garlic mixture edroni fine papa garlic enko an no de aye enam say garlic ahoɔden ni gina mo ne tunim say garlic de amfa so wo so wo ba ya ta no bi papa na mo aba ya rese aye kama wow kase en eya bro so cholesterol na do so ni peduam no eya 3p garlic mixture wanka sa na matim sampa wo mo na yodudu wo na mo yodudu akoma no emoyie eya 3p garlic mixture de wakɔ check ya ne sugar level e wo soro ne pressure wo soro bia no bomadi so ba hwɛ 3p garlic mixture kira kwan enam se no ane adura Ghana fo nyina ye de ye ho atoso garlic aduro kroje ye wodwa so hyɛ so se e wo glass tuo ma hwe wo e be pai garlic ahyɛnso de kokɔ ene da ho eno to bomadi so be pe bia duro bia woda so bia no wobetumi e de 3p garlic mixture aka ho na etumi aboa wo 0248928824 0248928824 Transpe natural mineral water eya budwunso ye Kenya nipadua ensu ekunsukom ene awiabre ye benum su a eye no a ena obia enom ensuo no eho te ba bia wonom eye ensuo no eho ye kama FDA fo ankasa na akwhwe nom sempa Transpe fo wom nwumadie esoni eno te bomodin asa obepa bia wo pensu papa sifia nom wo pensu atoma customers ana wo bodwa ho obase na pensu papa e de asom wonom a eye Transpe natural mineral water 0554 7384 0554207384 Mausanka Congo ointment na honam ani sawa honam ani yade ni nyina bomadi pa bia na fatu ase ekro enwie ani ade ni nyina no a na ade to ase ehuhuro ni ntinom efifi san no egu komo mena se no fo ase ni nyina no wo ba hwe Congo ointment akira kwan na wo de atu ase kura ebe hye so ni nyina ama ni padua na ani anda ho wo abofra wo fie na abo ne diaper na pirush eha na adwen a eno a ene se wape Congo ointment ni bi ansa na de diaper bebo abofra no wadi nka de bi asrasa ne to ho empompo ekoro na ntema propro ekoro ti kakare ni padua no gani na wo na mu kekawo a eye Congo ointment esanso etu enka ase efri ni padua mo ba ya na de bi asiesia hemfio na se Congo ointment yese emema ye mesima ankasa herbal shop pharmacy shop bia no benya bi atom 0204 61 0204 6161. Alaska Star Enterprise ewo Kumasi Edu Mrs. Anoche Plaza wose bomodin abra na kache enam se wunti no kwa Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, Sweden. Waban wa mane sansa wa the wallpapers aba bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips light, epoxy chemicals, waterproof chemicals, any amani de many more. E dross so papa pebusu tam. Ewa Alaska Star Enterprise ube siesie wo dem wo ho. Anasa wo office ya enwa asa wo Alaska Star Enterprise. Wall frames aso to nyina wo de biaba.
ton ne nkrokro na wo se etu na tufo buom e de ama obi bia eno nti ehwe na kira kwan e wo Kumase edum abrosan no ye fra na Mrs Anoche Plaza ya hwehwa Alaska kira kwan e wo sa abrosan mo na apedudo mu a wo se ya fra no 0268419596 0268419596 wo fra pe Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center empanifo ebeje wo so Currency Ventures wo se enro de ye Ghana fo jetum enro me se be kakra ne entra se kasa ha hu biem Ghana fo no a na be salai abedi adanse mako enam so obi bia da Currency enro wo te da ubo no so hwe no wo di adanse se ampa enro de bo adwuma pa enkanka ne mema no akane no no ma ye mra 2 minutes ne ade ne nyina ene wo no manya Zaharman capsules e mo mema ye no etumi adimo e ma ne mema e kwotete nemu sayade ahodo nyina da Zaharman shani G capsules wo no makabom e de etu ase ma enemu sayade nyina ase etu deku na hindi heba mesha esoso ye dura chese pressure wo mo de aba chese ye di tu ase kura wonemu mra ya kuma hwehwim ni nyina da e ye hindi heba mesha 0248569335 0248569335 de nani abo abia mu agent bi atwi na de na nso nya he a obetu kwan Emax Global Link Limited Ghana ha say agency ya je on matum ya wo de Ghana fo tu kwan ekwa brochire eye Emax Global Link Limited eno ti mesel e mo bi antafre wadwene ho anyi usikani bo made fafa ba bi papa na enye nkrata asem nyina kama emfama kopem sa ovisa beba ubenya nkrata de be ye adwuma wa brochire de eye Emax Global Link Limited wo mo kwa na betimi aboa o might say Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico and Brazil wo pese utu kwan ko honko ade a Emax na wasa ko no mo boa wo adwuma bi ekura wo bia no se ye buku mo adwuma anasensa no adwuma Emax se brei na wo fa utu kwan ne ko ye adwuma obroni kro pesika papa bi e fa bra Ghana na fe fa bebu bra enkrata asem nyina da ededa na akwa no ti ya hwehwe na kira kwan e wo Kumase Asafu Emax and Senate office edi enhwem Enkran Wager White Cross one West Africa Decotals ena edi enhwem Emax Global Link Limited ye frɛ wɔn mo was 0535823871 0535823871 First Adinkra International Art and Crafts Show baso wo my Ghana mom eno ladies and gentlemen you ready papa send the for mako edu ye nyina de ani kire mom wo papa ye recreational center eburi da bia da anopa no do ni ahyase wei eye niema adwini a efe niema bi wo ho ma wo hu bi kura da ye se bribe we de hwaze ne to adze niema wo de bekofia akosiesie wo dem agudi ahodo na fe textiles ahodo entema ahodo nyina de ayakra de free nkrofo ma so ba nyina da won be da na di enefo mako edu wo hwade no na wo to ade hyase April bosome no ne da to so aduonu ensia e da akopem me bosome da to so enum eno ti bomoden sa wo so beba bie na fe wo be hwade watimi ato ade exhibitor na so opani adwumadi nyina si ne na so no ya na ya frɛ no e wo 0244706112 0244706112 Dance Luxury Villa e one bosso papa Dance Luxury Villa one me bia no foforo kra e wo Kumase Tano so denchemo so one Exion Trinity Daycare School na edi enhwɛ wanya hoho wo pɛ baabi amon makoda wankasa eno wagi leave bi wo pɛ baabi akodwodwo ho a eye Dance Luxury Villa hoho bia da ya ukita no se won me ye musua ankra no wo benya baabi amon mada edi free apartment papa hotel rooms ayesiesie mu nyina Dance Luxury Villa e wo bi enuane a ede wo restaurant no benya bi edi e wo ho restaurant ne kura de wa bonte kura betimi akoho na so akwadidi wonum sanso e wo internet cafe ya wo a wo da ho apesa wo ye adwuma nyina photocopy ene printing scanning nyina wo betumi awobie e wo ho gym laundry niama hodo a etese de wo fie ni nyina wo benya bi e wo Dance Luxury Villa 0579900040 0579900040 Dance Luxury Villa so say home away from home Gasto and Mesoplex Mr. A papa enra da sani bia betumi
ne ho atoso gasto mesa wo yefunu mu adwuma nko na beye ede ama wo yefunu ta bom obo ano ta hyehye wo aduane to yem ana yem tutu wo dance luxury villa wo bi wo ho no ma gas na gina ne yem enu nti wo yimframa yi ma wonsa enka gasto mesa gas nyina ebekle na wo yefunu no emu ada ho mesoplax mesa wo ba wo se yeast infection na fe vaginal discharge ahodo no ahemfie ho no ne ma free ho ba ensukane ade nyina wonya mesoplax mesa ebeboa na clear ni nyina ma ahemfie ho ayewese ebesa so abo amoabunsa ebebe yie wonte yie abia ma ayo ne bedi mu a wadro eye mesoplax mesa ebuso misty herbal colinac herbal Ekus pharmacy na boachi repash ventures Jeff herbal and afi Albert Sam 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science ebuswa ekao say admission ekoso wo degree e first and say wo first degree e health information management wa we senior high and say wo degree e bachelor of diagnostic imaging College of Medicine and Allied Science there wakoye program be science related program wo pesa we top up and say upgrade na be medical doctor so a wo say admission e wo ho edema email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh 0208456556 0208456556 wo fra per commerce one more ebeje wosom Afei N17 Lounge and Restaurant N17 Lounge and Restaurant afei no ma bie kra enoti boys Sunday special no mo pe ba bia e ho bosso pa sisia die kumase N17 Lounge and Restaurant enuane a ede ye de soma hoho me se man career woman no ada bia ukunu pa utire ho na wonya branya aduane no me ne wo a eno asanka ne nkwan papa bi rere ene nkwan ahodo ni nyina no kwa wo da bie na de a chef fridge mo ene honi ba ya na chese wo ibi esi table so no ma serve honi na ekire di aduane bia wo pese wodie bia no wo benya bi edi afa pastries ahodo so wo benya bi e wo ho no mo edi free meat pie and afa pilatus ne burgers N17 special pizza and shawarma point and kill ahodo ni nyina ebi e wo ho no mo na bomoden eba ne bia Guinness wine spirits and champagne local drinks and soft drinks ahodo a ni nyina ebi e wo ho no de wo ye wedding wo ye birthday program bia wo ye bia na wo pe conference room a ho ye kama na wo de ho akotena ho no eno ane so akwaje N17 wo mo conference hall ho no enam se ho de guest no wo se makomako 400 wo betimi de omo aba abedi dwuma Agric Junction kwada so ena won ewo 0542787278 0542787278 yo ama nyame insha papa yada sibebre ha Akoma 87.9 FM ekya Marco Brakwesi aboerum latest form ya ni omo na wa he ya form he ya latest form Brakwesi also ni kromu ni ni kromu ni ani kwawo kwawo ni kromu ni nyame o nhira wo ayo nyame sho Marco kutane Nsem 20 Akoma FM 87.9 Kumasi na nana amadwomo yani ankase ye maami a onde oye fan pa nana amadwomo menu see edema Cities group of companies okay or you see your say manager edema Cities group of companies and was say nana a birthday nana bema and then your birthday the nana they said Dr. Joseph Kofi Kumse o mani so yeah the nana no that's why Dr. Joseph Kojo Akoma FM 87.9 Kumasi that's doctor ne wono yeah na so hwe no kra wo Oko school ewo Pinks and Blues school ya ewo Kotobabi Accra Pinks and Blue into Pinks and Blue school ewo Kotobabi Accra na na madwomo nyame insha ba mami happy birthday papa kan insha sam manu nyame insha dia kan totos na ne nkwanda na ni so adi edin kwa da so kra no awrade mana ho de ontimi nkundu na o meye doctor yare for to de nsem obenya nkwa
wo Yesu din. Amen. Eno so na na papa birthday. Papa birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday. On Vini Bano, on Essential Bano, Destiny. Destiny Hopper. She said, "Date you quite a minute and I'll do the same day." I said, "I said, what do you want from me?" And just so did this year, 29. I'm trying to get back. Well, you know, Osana. And I only need the and I'm soon needing to say. Destiny Hopper and Rami Destiny Hopper. Oh, so you have a birthday. Nyami wonshire shiramu Vini ye twen nti an ye twen so say ye twen wo bibia wonim say ye dedicate show ne ma ye nye bibia bibia ye na ye story ye janye the story at was and then they didn't can ya dedicate the story a whole day program ya time ni na dia ma no dia ma story ba ko na che say ehun ya ba udu emergency yo Akoma FM 87.9 doctor be twam bet ebi be duru opa ba ko for doctors be tre na wo ebi ba sa na na say ehun de way emergency to wa fe wo se ba wo se do bi ato bed so ye de ni twam afi o peja ni hwe na wo se na wa fi ni abeja bo ni de ni hia so wo de no etwene wo fi wo ya de na atinka problem Miss Udu Hospital Utu mun say Opa onyare na ya wo wa no ni enu nyina ye se o jam woko akwa bi na tutuo na de na egu ni sem obi ya chesa wo ya hwan Akoma FM 87.9 kuma we ya de beti akọ obi ya ni yi egu ni nsem ba na wo ya de sem o de malaria na eba o malaria de na ka kwa na ko so wo ni hu na obi de na tutugo na enti mayemo bo numbers no ebiem enya ya pa 0599 0599 814 926 0599 926 0599 926 edino eye Mary Akosia ade yakabi but e besa me yakwa ye ho akwa ye behwe bibia fa sena doctor ekano papa ehokwa na madwene nyina sie o ehwa na madwene sie no wasem na ye because ani bi basa ya eya na ye futuo de ye mani nkoduru baabi ansa enu kra na me be chance because adama Akoma so wa ye ka se weyi ye kobo panie polio panie o chese to da bia on we sa blame we me de mama nko a ma nko a na me de ma wo because wo ba de wo wi a ye wo wasede ne se se akora na wo hwe ne yie enti wo wi a ye kire wada afa akora ne bra that time me bia na be ma no wonyina ho ye wo ba no ne ye kire wo se wawo awio nyame adom wawo oba ne nie eda seifa ne bra hospital eda seifa ne bra eda seifa ne bra enti wo ba no na ye kire wo saa nuoma no eya minim abatan se akwaduro se bonio se die omuhuru ba yare edaw se die na aba wo musuo a bibia na yete ho na ye hwe ha se ya utumu so ba tabi wo ha ne ba yare sa ofano ko hospital da ono ayima no na wo wura ha na wo ji aduro wo wura ha na wo ji aduro ni ye kire bi fedro we yesi na akra na yesi pacha na wo hwa akwala no na wo aduro no so wo konyina wo tweska o se wo wura ho miama waduro sa akwa de otete ma wo nyina no wo tweska na susu wo bidini beko hospital no on fa ne nko jisa akra no bibia to na broso ansana mesramu o ema enkura ne yare amu na mo bebre kese papa mo
mo na mo be break kasiye we kura we duru na ebusa na ne papa kura de ne kwa ye se ebusa se na ne ma me wei ne papa agi akola ne se wode ne ko hospital no ye se ebusa se na ne ma me wei aha kura obi ba ye busa sa se be ma kura na de ne ba ye busa se na ne ma me wei ye busa Inti ade boy e wo ba juma e wo ba sedie wo ye de ye ba sedie because ade to so na e ba no eso e hawo na e ba no so inti se wo ma wani an na ho anhwe wo bayi a se mema no ho na a kire ye na nkanye sanke ma akra de se ye tena fie ne ehwe nkola no omo anamo omo asisi omo bebidie omo school kom omo bibia anke se ye tena fie ne ye na mom ye jai to ho se kim asbaba mema ni ntumi ontumi wade so anyina ontumi na nkanye sanke se ye tena fie ne ehwe ye ba na mo ntuo de oni ni di agro de oni ne ko de woni ne ba so benyi so woni wuja akra ne ho se wo mo ho odimu si ye dwade mu si ye die ese se anka mat na fie ye sa no ma ni nyina na so ye hu se ye tena fie emwa nti se wu bibi ntem a ye ne ntem ne ko bi kra sa bre no de ne ko asika no da so wo betwentwen so na na kese me se yenko hospital we yanko yeah mama ye ni si awe mpanie bi wo wa nkra na be wa ye was time bia wo de wo yes ye was time bia Akoma FM nam chese won hu de wo be ye minim ye slow hospital no said ye ne ha ye yo said ye ne ha ye yo ye de kwa e kan no so enti na mesramo Emma, yes, we been a CN no. 10 years. 10 years. 10 years. And you didn't quite bro. Assistant one channel, Doctor Fona, you wolf, you know. Our doctors now you wolf, you know. Fa wa wan tua no fa wa wan ka ho fa petese so no fa no ano fa ma no ajinsemu ebi ne se na doctor ka no mu fa mo ni me hu 3 years nka ne nan wan hwa kran ka ne nan mi enu akọ mbetwa she musamani sa polio ne ha enti mesrama mumna mehwe awraba fefe oh sorry no na ma support ka say oh sorry no na we search no be so wo hwe say de all sorry no wo si now say de wo sit here say de wo pie man ka me say oba na na hwe hwe wo ba na Akoma FM na won say ye nimdie nti yesramo ye na ye tufu say amamu masa ha no enuru ba bi say ansa na wo de akola no eduru ba bi say eduru ya mpanifo kra ye ka ho ya yare ya nko hospital ye ne namo ya woni namo ya ho to ye yare ya ho when a doctor to me with someone say hey now we are see wutimu obusa ewiase wutimu bi mesramo de ye hunu na ye di hu na akyeramo ye pese bedru say na obeba na afe na ye be sresre eya na nye yizi enti ye mamu mani nru say na mo beba na afe ye ni bebo abiem na ye be sresre ye sramo mo hwe mo hu ye ye boa ye two ni America ni we ye education ye to so mienu whole in heart Emmanuel Frempoma so me hwe se wo ye wo fo na oba ni nyini mu no enye wo fe whole in heart no ba wo ba ne so a ema ni nyini ye Akoma FM 87.9 oba no oye ni bibia ma na duane na wo hwe fie na wadi ni na ni nyini no nse fie no a fa ne ko hospital so wo hwe na oba no ne mfefo edi agoro na kakra bia na wate ada asa wabre asa wo home ka fa ne ko hospital ni ye omo checking because all in heart no sunsun so obi no akra ni ntimi nyini ye ni age no ene ba bi owo no emfa afa wo ye bibi kakra bi a
wabrɛ no atena se kakra mono no ekwa wagye ne ho akache kwa meka ho yentem na ntentem ontumi na ntentem ko bibi ha 87.9 fa ne ho a fa no ko hospital omo ko no mo check no mo se bibia ni ho a wonu se bibia ni ho ni enso ano ntem emfa ema mako mame fa mako penka ho yesre mema no so omo muwa ema no na yen check nkwala ni yie because ema as say ema no bebre aye busy because of say ya moamo enye yie enti se wo so wani hunu wo ba no sunsanso bi a enko yi a mesra o ka kire wo ba no na momfa ne nko hospital ka ne ho na momfa ne nko wan ka ne ho so anko bi a okwa ade ye ka kire no no oba busa no na enuro no so no da ma no hyen na nkura na omonnom na yanimu mienu nyina na wo nkora no momo aye ni ye hwe nkora ni ye nyini ni ye omoda akyenye fe ni ye nidi wo mo evangelist amen yes ubenya hospital card dan say wo de be brage wo sorry a obi timi ka me 5 years you come in hospital yes wo folder da ho na list bibi kura to a wo call ya doctor ntimi fare say be am maybe ye hwe udru say then na say that maybe ntimi adi jira me about 10 years in me Akoma 87.9 Kumasi ada ebe count safo no mudru ye no ano no eye mu hwia hospital die no enye bank na se um ja so da na ma bi aba pa cho ha ye bank na se ma dan ka kra kri si e sa so da ki si o ni sike beto da woni ne hwe GC business na ye bank ha ya so de 3 years o be shia nyame ni pa o be jina so da wonu mo buo mo so hospital die enya bank hospital die enya sorry die ye Akoma FM 87.9 Kumasi akwada no ye ya na de ne ko no akogwe but mama ebibrem ehye yetiri mu se o ta hospital plan so yare Pasi akura nka ba yare fo de bia bosu mi se bia ko check up ana bosu mi se bia ko check up onu se de bia we di hospital akodi aba ni but ebani how check wumpo mu because na se ade tutu ma me hu se se di agora se ye di agora mama asa be to ade ne betini esiew ansa na ye hu no na jinsa so na kola kitwa wi na ahye Akoma FM 87.9 Kumasi yes bepe mu na da ya wanya 87.9 dia besi we kwa wanya nwie yo operations agoduo o se be ye to the sense ka kora wo tim kra ne ko ba bedu enu oblidi so nti ahye se ne ye de hye ase a enka ena ma bibrem ye nkwa so atesa your lifespan no so to be said broni naka akwala ya friend wo ta ma so check abra yes you fia ko tira bro jesu ni anya ko ba kakra e meta ma so me doctor be friend me ko appointment na anti doctor fo ntimi nye bisa ya na mo wampo Wuti ya numbers ni wa yare no. Wa yare no. Check up baby check up no. O se doctor friend no. On fa. Ah. Wa yare doctor na fa fo na fa. So, enti ya be se na abata ni titru. Ye man no se na ma eka no. Ye nhyase. Ne nhyase entem ni ehunu bibia. Ano so no. Ya na emre. Chance be jinsa mu. Papa. So, na we enkasesi kakesi ewu okofa ni wekene no ati wa da ko ye beko gisi etwa ena ye ne nan ni mienu nyina o ti etwa ba kunya ba be twa ni mienu nyina Akoma na spinal cord wa na be no achi apia mami ni ho papa ni ho hwan na ebenya daje woni nuamo na o se mama nye o ma o koyi o so anti wan ko bombra emi so emwa so hwan na ebe hwe se jana kwala ba ko wasa fa ni sister ba ka ti ebe sra mo ye fu na de ye futu ye pemwa na nso futu wo papa hu hia me futu wo mu pa ye be sra mo kaka ye ma me ma wo kro nketo anu mu kronki tuwa ni mu yesra mu mama mane nye mu nsam munya nunum na mu de asakola na sa no fa no ko
clinic wo ho bibia na FM 87.9 Kumasi. Munko wo ko na esen wa bo ko na eden a obetimi ahwe ama ade na kua wo obetimi ahwe ya mo bi kura na ya sa ye ni awoso ye nan wo but media utu sa pa no wa ye hia broso but me won sese wo bibi oba won te ba ne titu ahonho no ena me free me ba adwuma ne se na ye nuanom asofo ye ya omo so eboa na akra o na ha ahono na yese ho ntimi mi duru okra me so eja ye nyina asemo ya ntimi mi duru na me wuro ma ye na eja me so me Akoma FM 87.9 Kumasi ya na me bisam ho say ye dakoro ahono ye yade bia sister ahono ne kakranka na ma me ne ye busa emfiti pe ko anye kese debi o wa be no obi amana yi wasio dabro fa boso ebe pai empompo fatare so na hono pompo fatare so na hono papa ehami o na one week hono no yesra mo wunya hu bibi pe fakọ enu ntina doctor for net hono ye tuo mo ka Akoma FM 87.9 Kumasi. na fedie wuni manka obi a wuni masre enso na woni na wo sresre obi a wogina baabi na wo kan bi kire ma on say na papa e kan o sa e friend say mema ene de na papa e kan na me pese me ka kron ketu amu no e ade e wo ho omo no so mbekọ hospital ba mama no krani it's a strange illness e wo Mbani mu but uko nkrase na ewo ho papa omo mpe hospital ko onim so owura efuom na otu yesi nunu se okika frafra eno ano no na ayare kra na obi chose na onkote eyi noa ennom se wo yes okọ hospital mo de mo pe hospital ko na mafo mo pe na sa nti ehwo mo tim se minim se ye om so mo ko mo bewu se den yo enti omo mpe hospital ko ba me mesre ene kra de ayefo onyim na akọ hospital wo a ahia na yeje wo na we yin kra wo ko a eye den ya na yeje wo na we yin kra na eno anu wo ko a wo boto yi a wo beto no atu ena rubber sa we yi na yi ya de tumu asa na 20 cities baby am nim kra dem say 2 cities 82 cities penti o be ma wo ba na mama se wo hwe book ni ma eye se wo de akra no from 1 year to 5 years no ma wo date wo ya de wo ko na no mama wo date ya aya bosome ene na ko ya wo se ene bosome na wo sa ko wo ho ene pane na mo won so mo interval so mo de wo e wo so do ba ko we from 1 year to 5 years and san we jai we yin ko but adaje ni penint no unya wo pane na ko ewia 2 years kwa do so maye papa e do so maye so na ebi on san kwa ne pane na e ma ni bi na nka san pane na ye de wo akra no a ne ho ye shene esu no be su no ompe tena onko bra onko adie so ko ya yeti me cho se ye na nam o se fakiso fa so manipulation no obeba na ne ho ajo eye no kre nenti mama wo ba wo no ka say easy situation it get used to it na prevent sad ye na ye witnessing so obey no pension me de hu nya chance obema na twentwen so am ye hu de ye hu nei me na de sister ku ye ka no na mpesa meka e mema no yes remo nya bibia na wo se ye nkwa na ye ko me Domnase Hospital, there's one particular guy bi wo. Onu ankasa na de na yire no, akwa ko ne bona na yire ba brand. No wakoho. Time amenyema na ye ko antenatal. Obeba not wo, almost no nurse for the young woman no. Be man dru ha no. Be man tira. Ayo se me man kan yes. Enti komi we yi. Oh, unim na brand unim me kwatena obi a mitimi hwa na sa aye me fe ne se be ma kan ho kra na wo ko hospital ka. Enye common thing se be ma bedu oba chi so hospital. Etu do wuntimi nko no wa maniskasa wonko. Oba busani de kosi. Akra na yese ne ho tese ade anam de pe na na asem no oba fro osisi e akra na yese de na ye ne ho tese ni wait na tese obebusa wo enti ye ma emema ne so hu se enye oba ne nko asede ne se okwa
also who the echo also was said the no also who akra no ni progress no send echo or call a 3 years here to me measure be nebi the abro be the so ni nyina also who akra no call na fru man ate de ni nyina was mu busa na de o de answer o ka say o de answer we use man say won say ye nyina ye ka bom ma good parenting na bi no ye nyina ka bom ni ya hwe nkra ni enyini mu yi na ya prevent sa na ma we nyina ye sre mo ade se de na na de to aso no ye nya hu adesua we nyina awie no ye sre mo say ye nsa da ye nsa ye mo mo ye na mu ye mo na ye nua bai ono de ye mede na o kan ye no oye onye kwadwofo oye brefo ye nyina ye wo ha bi ehu se akra ba ko ni abesia na ba ma na hweme na onye mi say situation a monye akra ba ko nko hwe no situation a ne on se ba ma no na ohwe no okwa mu nyina echi no still we hu se ne nan dade ehim oye adwuma yesre mo mama yenyi dade ba ko ni mfiri ho na ne ho nto no no ntimi nye na adwuma no mfa nhwe ne mma mama mo number no biem 0599 814 926 Akoma FM 0599 814 926 wakakra wabi enso 10 20 100 200 300 nyame ya domo a ochina ye besan ya ka ho asem ntie bi enne efa ochina onso betumi de wodi akakra no aba na ye mfa emano because enche na ye ko Easter holidays Friday ya ba nti no ye ko break Friday no nti free na ande ko sene ya wada ne de na je se kakra no ye nsaka ne de amano na ye betie no ebia next week no na wa frey say Akoma FM 87.9 Kumasi e dia maye nyina enije e de ama yenkoyi o say ne spinal cord but o say man no brade ehia because they say one ankasa no bibi she no moto mu dada into why you used to it but say ye beyi ne nine no dade no na nine no ne spinal cord ninti on to me engina so ye on to me I just want to say yes a table so I just want to say spinal cord ninti say enye that's but no sika no modu doctor na ka chenza on kan kire no I just wode obi aba no abona mane say so mo ka Akoma FM 87.9 Kumasi so ma mo na mane but ono kra de ehia no ehia no ne nine no yenyi dade no 23 years a che na ontumi ntonton bibi kakra na on function ho eni akra no 0599 814 926 0599 814 926 afi yenkwa homa ne so na yemfa break akra no eni etiefo so enkodi enkomo 0322498035 0322498035 Akoma FM 87.9 Kumasi within the baby afefre if I say from me yeah what take the being the suffer victim is from London okay suffer London I me apartment suffer mensa I'm not from Yankwa Bremo and me be happy no no and I am birthday to my friend man happy birthday I'm the secretary when me Enslano wa brefa yi e wona tetima wa papa match and then me am so enti na anya me dia fe ba kon kan nti ho no the secretary wa do Enslano on man so e wo yesu di mo amen Usafa yi nyame nshira 87.9 pa nyame nshira na onya okese mitia ma e chanso nyame nshira pa na mata yekoyi dade woni nam na ye hwede awrade ensu betimi aye no awrade nshira e wo yesu di that's me onyame onshira pa we didn't beg afefre Bobakui yey Brofen kwa mo highways yankwa Aduda wade so bia mo fase afeje bufia ya be dino turu Akoma FM 87.9 Brofen bia wade msadako New York City yawo ya betre we dey you guys to go ya the next now 3 years before the next year we boy in your neck together I don't know
Within the baby of hello? Within the baby of hello? Within the baby of me patch me. So within the baby of free. Papa. Aba ma tumi ku fi ase no ka ko mini aba na de ye ni ya traffic de atinya awreho aba na de make akire isi ya collect ni na se do be nya bia da bia mini aba ka what if 5 cd 10 cd 1 cd kura no wo de bobo anu a ye de nya kese iti ni sire wo bia ke asem bia ko bia kuma iti bia bi nya bia ne se to mo fam wa ne ni aba nso ono so enya na ho to pa na nipa ya de bia wa ta nipa sare iti obi bia wa to bia so afenna me da se ni aba min sha fa kwata nipa nsa hwe ampa wodi ni ba bia ifefe Marcos mama dio you so Akoma pomio adire my phone ni na se wo monyeji wo monto ko tira wo mo phone Akoma phone ya ho pa ya ni ya se me dia Akoma phone ya ho Marcos you dey do somebody tell what After you can be what the good American woman. The mission of the phone na. The message you call for you at the way. We no come to moi. No for Marcos. No the time for we tell you now. We see area. We see what we do. We share. We go. I will give you. Oh how we tell you. Aha. I give it to my phone. And I'm sure that the phone na. Omunyina je wo so. Ma do that ma Just me. Now what to say? You start to me when you pa. There are Marcos in person be me do already so. Na yini aba no e bana 7 amokan. But you be tin anka we program na. Akoma FM 87 number man FM. Any gina so enfant so gina so na ye mpeke line 1 gina so na. Me better me no kasa off air. I off air omo je wo number no nti gina so no. Nyawa ma food do na me wa kasa. Okay. 03224980 me brekra so. Ebrena nya aso awie nti. Little Mohammed and Afe Abusia Penny Samia Champon Suarez Pepe make us say my ready Akoma Sports and yade toa moso enti yankoswa na mame fa baako Akoma 87.9 Kumasi ma Akoma to good evening family na me can so call my friend nti bonita na me fa mo me pa cho nyame so mo pa ni moduma pa mo ye fa me yama mi asemi Kai me wadans DB ba kuna mo ye na fa akwa na kuma ye ne no me chair me support bi na de anya me ye ma me no me tikati be ka me sika wo ka e mo wa me sika me hu be be free so na ba be ka ho na ye be transaction bi ye na me nya fa so ka bi ma ma ni da se menya internet me show bi ase obi an bo na be bo ai fa me da se me sha Akoma 87.9 Kumasi so nyame adomo china ye da foforo ye besan ehia wo kakrawa ensa yeguso ayeje ye benya na afi ye de amane akoyi dade no nyame ensa ba bibia wo bia Ghana